kgolagano kapa phedišano ye mosadi wa gago le bana ba ba bang le yona ge wena o se gona. Na o awe gore dilo di sepela gabotse ge wena o le gona magareng ga batho ba e le ba babedi na? Na o a tseba gore ge o se gona mosadi wo o ne le mokgwa wa go komela bana ba a ba botša gore ga se yena a bolaileng mmago bona? Na o a tseba gore mosadi wo o ne le go komela bana ba ge ba ija a ba botša gore ba ja kudu? O ne le go roma bana ba le ge matšatši a fiša dipula dina le mašego o kgona go ba roma ge o se gona na? Na ntate ge o lebeletše bana ba ba gago ba, o a ba bona gore bana ba go ne le ntwe ba nyakang go go botša yona, mara ka baka la gore focus ya gago e dutše godimo ga mosadi wo o mo tlišitšeng ka mo lapeng la gabo bana ba, ga o kgone go bona gore bana ba ba nyaka go bolela le wena. Bana ba go ne nto nngwe ba nyaka go go botša gore mmane ya rena ga a re sware gabotse, mmane ya rena ga a re hlokomele, mmane ya rena o a re hlakiša, mmane ya rena o a re utswiša ka mogae, mmane ya rena o duletše gore gopotša mabadi a ge re hlokofaletše ke motswadi ya rena. Re a gopola gore tšatši le go bolokwa mmago rena go be go se monate, e fela re a leka go lebala, e fela mmane o dula a re gopotša mehle le mehle gore yena ga a tlo re tepeletša ga se mmago rena. Ntate ge o lebeletše bana ba ba gago ba, na wa ba bona gore bana ba go ne ntho engwe e ba nyakang go go botša yona? Na o reng o le ignorante? Na go ne tšatši le wena le mosadi wo le ileng la tšea bana ba la ba bea fase ba ntšha maikutlo a bona ba lokologile ka baka la gore wena o le tata go bona o tlabe o le kgauswi na? Ge o titšhireletša ntate o re bana ba ga ba hlomphe mange, na o reng o kgetha mosadi wo go feta bana ba ke mola? O tseba gore bana ba ke bona ba go hlokang kudu maphelong a bona ka baka la gore o mmone mosadi ya gago e le go mmago bana ba gore o hlokofetše. Na nkane o sa lebelele bana ba ka leihlo la lešoko, wa ba kwela bohloko, wa ba šireletša? Na nkane ka nako ye nngwe o sa kgone go tšea bana ba wa ba botša gore bana ba ka dipampiri le dipenešidi o mongwe le o mongwe ga a tsene ka kamoreng ya gagwe ke moka a ngwale dilo tše e leng gore ga di mo sware gabotse le tše e leng gore di mo swara gabotse? Na wa tseba gore ge o ka fa bana ba monyetla wa gore ba dire jalo, ntate o tlo tseba gore go tšwa boteng ba pelo tša bana ba na ba teekwa jwang ka sephetho se wena o se tšereng sa go tšea mosadi wo o mmitšang mmane ya bana wa mo tliša ka mo lapeng la mosadi ya gago wa hlokofetšego? Ntate o selfish. O mongwe o ile ge a swanetše a tliše ngwana ka mo lapeng la mosadi wa hlokofetšeng difamily tša re ho, yena ka bo yena a bona e le gore o swanetše a ye go dula ga bo mosadi wa dulang le yena a tlogele bana ba, goba a nyakele mosadi wo stene le kgone le o dutše steneng sewe sa mmane ya bana, o na le dikgwedi, o na le mengwaga a sa e steneng sa mosadi ya gage o la hlokofetšeng. Ga a kgone le go tseba gore bana ba swanetše ba robale ba jele, e kgonle bana ba fetogile batho ba strata ba gweba ka mmele fela gore ba tekereletša go ja. Bana ba kukuniwa ka dinama tša go praiwa, bana ba kukuniwa ka dilo tša go nwa ka baka la gore bana ba e sa le ba bannyane kudu gore ba ka tinyakela mešomo ba šoma. E fela tlala e ba ntšhitše ka gare ga motse, e ba tladitše metseng ye e leng gore le go tsena ebile ga ba swanela go tsena mo metseng yewe. Tlala e ntšhitše bana ba ka mo malapeng, e ba išitše di-taverneng, e ba išitše di-spotong kae, e ntšhitše bana ba ka mogae, e ba išitše strateng. Ntate o a ja, o robala o hlapile, o hwetša digwara, o godiša bana ba e leng gore o ba hweditše le mosadi wo. Ka nako e nngwe o šetše o ne le bana ba babedi go iša go ba bararo le mosadi wo o mo hweditšeng ka moraga gore mosadi ya gago a hlokofale. Na ka mehla le ka matšatši ge o ija, na letswalo la gago le reng ka bana ba e leng gore o a tseba gore mmago bona o hlokofetše, ba shota wena, ba hloka wena maphelong a bona gore le bona e be bana ba gole gabotse? Ke bolela ka tsela ye ntate,
ebile o rutile le bana ba mmane ya bana go otlela ba tseba go reila difatanaga bana ba. Ke bolela ka bana ba e leng gore le kgono le ba kgonne go pasa di-matriki, ba bangwe ba di-collegeng, ba bangwe ba di-university. E fela ga o nyake go tseba selo gore na bana ba gago bona ba dira di-great man. Ga o nyake go tseba selo gore na bana ba gago sekolong ba copa jwang. Ga o nyake go tseba selo gore bana ba ka baka la gore mmago bona ga a gona ke mang motho wa mme o e leng gore ba share di-problems le yena, especially e le bana ba basetsana. Na ntate o be o tseba gore bana ba basetsana ba ge ba thoma go itemogela matšatši a bona a lehlapo, na wa tseba letšhogo le ba le tšhogang gore ke le kakang na? Bana ba hloka motswadi o e leng gore o tlo kgona go ba thieletša, ba hloka motswadi o e leng gore o tlo kgona go ba eletša ka tša bophelo. Bana ba hloka motswadi o e leng gore o tlo dula a ba botšiša gore na le right nang. Na ntate e sa le o ba bonaneng, ge o te tšhireletša o bolela ka lenyatšo la bana ba, ge o te tšhireletša o bolela ka mokgwa bana ba ba sa hlompheng mmane ya bona ka gona. Na wena o ile wa tipotšiša gore ge bana ba batelela mmane ka tsela ye, na mmane yena o dirile eng? Na o ile wa tipotšiša gore ge bana ba ba sa hlomphe mmane ya bona yena wa ba hlomphana, ka lebaka la gore Bibele e re ngwana a hlomphe mogolo, mogolo a hlomphe monnyane. Batho ka moka ga rena mo lefaseng re deserva go hlomphiwa, re deserva go ratwa, re deserva go thabišiwa. Wena ka baka la go te thapeletša mo go mmane ya bana, nto nngwe le nngwe ye e bolelang ke mosadi wa gago ye wa e tšea ebile wa be wa feleletša o wa ga lehloyo mo go wena le e leng gore ge le fitla kua baneng bale le ba hita back. Bana ba ga ba kgone go fola go tšwa lekhung la mma go bona ka lebaka la gore mosadi wo wa gago wo o dula a gopotša bana ba gore yena ga a tlo ba tepeletša, ga se mma go bona, yena ga se yena a bolaileng mma go bana ba. Na ntate o ile wa lemoga gore bana ba gago gona ka mo lapeng la gabo bona ka mo o tlišitšeng mmane ya bana. Na o be o tseba re bana ba gago ke gele tša ka mo lapeng la gago go se gona, bana ba mmane ba penta manala, bana ba mmane ba tsentšha dintšhi, bana ba mmane ba bogela telebišene mosegare ka moka, bana ba mmane ba kgona go tšwa ba ema soganeng, ba ema kgarebeng, ba kgona go tšwa ba ema jwaleng. E fela na o be o tseba gore ba gago ba ge ba ka tšwa ba lala ba se ba robala le dijo ba timiwa, ebile ba kgona le go apea le ge go sa apee bona, ba kgona go tlina le ge go sa tline bona. Na ntate taba yewe o wa e tseba nang? Ntate e ba le lešoko. Ke a tseba gore matsuane ao e lego gore a šetše le mokoko kapa a šetše le sethole, ga a kgone go šireletšega go swana le ge a šireleditše ke kgogo ya tshadi. Ke ka baka le o bonang malapa a mo o dulang gona o le motheeletši, malapa ka moka ga ona a e leng gore go hlokofetše bontate ka mowe, malapa ao a sa emele lekgone le a strong. E fela malapa e leng gore a hlokofaletšwe ke bomme, o ka re go dula dihobo ka fao, go hlakahlakane ke dikhulu tša dikarata, go butša bana ba gore na nkane sa le mmago le na hlokofala le tshwere jalo, ba re malome ka kapa re bolaya ke tlala re a te tshelela, malome ka kapa re bolaya ke tlala re a te tshelela. Ka nako ewe o araba ke ngwana wa mosetsana wa 18 years. Na ge ngwana wa mosetsana a re ke a te tshelela, o raga a te tshelela ka tsela ya mohuta mang? Na ntate o ile wa nagana gore bana ba gago ba go hlafala e sa le bana ka baka la go ba selfish ga gago, ka baka la go se betaba le bona, ebile ka baka la go se nyake go tseba gore ba robala kae, ba ja kae, go diragalang ka bona, ka baka la gore wena o phuthetše mmane ya bana, o mo šireletša ka mehla le ka matšatši, ga o nyake selo ka yena. Ngwana Tšhiwana dumela, ngwana Tshiololo dumela,
polelo e re ngwana tšhiwana mmetša mare bohloko bo yele teng. Meloko le metswalle ye ya geno o e bone ka tšatši la lehu la mmago gore bophelo bo tlo fetoga kapa bo fetogile. Ba ga bo papago le ba bo mmago ka lehu la mmago ba be ba dira competition ka lehu la mmago. Ba bo monna ba bolela ka mokgwa e leng gore ngwana bo bona o khutšitše mosadi a gage e le go mmago kapa e le go mmago lena o be a sa mo hlomphe, o be a mo hlakiša, o be a mo jišitše, o be a mo dira lešilo. Mola ba bo mosadi wa gago ba bo mmago lena le bona ba re ngwana bo rena o be a ka se phele sebaka ka baka la gore sebare. O be a mo hlakiša a mo itia, o be a mo hlakiša a tsenela tša marato mo pele ga gage a bolela ka dilathekeng le basadi ba bangwe. Ngwana bo rena o be a ka se loke. Ke neng re mmotša gore a boe gae. Batho ba ka moka ga bona ba bangwe le ba bangwe ba bolela se kgotsofatšang bona go kweša ba bangwe bohloko go se ne phati ye e naganang ka bana ba mme wa robetšeng. E tla re ge go buiwa mabitleng difemele ge di dula fase wa bona o mongwe le o mongwe go se ne wa nyakang go rwala maikarabelo a gore nna nka tšea wo ka mo godiša, nna nka tšea ba leka ba godiša. Bana ba ka go hlokofalela ke motswadi wa mme go bohloko, bana ba ka go hlokofalela ke motswadi wa mme go a baba. O mongwe o go tšere o le ngwana, e ka ba mmane yago, e ka ba rakgadi yago, e ka ba malome yago. E fela ke a tseba gore o be o bereka lapa leo la mmane yago go kolomaka wena go feta ba bangwe, o hlatswa dijwana go feta ba bangwe, o apea go feta ba bangwe, ebile o rumiwa go feta ba bangwe. Ngwana ka ge e ka ba o ka gare ga seemo se ke bolang ka sona gone jwale o hlokofaletšwe ke mmago, ba leloko ba go tšere ba dula le wena. Ngwana ka megokgo yewe o e rotišang bošego le mosegare e ka se go thuše ka selo. Ngwana ka megokgo yewe o dulago o e tšholla bošego le mosegare e ka se go thuše ka selo. Ke a go kgopela, ke a go rapela. Ngwana ka e ba jwale ka lehlakanoka. Lehlakanoka ge moya go e ba le moya, lehlakanoka le a patlama, moya wa feta ka godimo ga lehlakanoka, wa feta ka godimo ga lehlakanoka. Lehlakanoka ga senke la phigišana le moya gore o tla re ge moya o tšutla lehlakanoka la ema, lehlakanoka le a patlama. La tseba gore ge nka emelela se ke tlang go se hwetša ke tlo palela ke go se arabela, le a patlama lehlakanoka, meboya ka moka ya feta. Ngwana ka e ba jwale ka lehlakanoka o iname se go tshele. Ga se phošo ya gago gore o hlokofaletše ke motswadi o sa le o monnyane, ga se phošo ya gago gore mmago o go tlogetše mahlokong a o leng ka gare ga ona. Ngwana ka ke a tseba gore sekolong ga o sa focus ga botse ka baka la gore pelo ya gago e dula e balabala e gopotše mmago, pelo ya gago e dula e balabala o bona ka mokgwa o hlakišiwago ka gona. Ngwana ka e ba jwale ka lehlakanoka o iname se go tshele, e ba jwale ka lehlakanoka o iname se go tshele. Ngwana ka ge ba go roma eya, ngwana ka ge ba re apea apea, ngwana ka ntšha mantšo a gore le bona ke sene motswadi ka mogare ga leleme la gago o a lahlele kgole. Se o ka titirelang sona, o a titirela favor ka sona. Ngwana ka netefatša gore ge e le sekolong gona ga o dire phošo. Wa bona ge o ka kgotlelela dibuka tša gago, wa tswalla molomo, wa ba le kgoba la ka mo ga mmane yago, wa ba le kgoba la ka mo ga mmamogolo wago, wa ba le kgoba la ka mo ga rakgadi yago, wa ba le kgoba la ka mo ga malome yago. Ngwana ka go tlo feta. Ke bana ba bantšhi kudu ba re ba tsebang, ba e leng gore le kgono le
ba bereka ga botse ba tetshepelela ka dikoloi ba tsošitše malapa ga bomma go bona bana ba ba godile e le ditšhiwana bana ba ge ba ka go tšea ba go bea fase ba go botša bophelo bo ba bophedileng ka moraga gore mma go bona a hlokofale o tla seka dikeledi o tla lla tlogela go te kwela bohloko tlogela go te kwela bohloko ngwana wa tšhiwana tšhiwana wena tšiololo tlogela go te kwela bohloko bohloko bo o te kwelang bona bo ka se go tšwele mogola ka baka la gore mafelelong o tlo feleletša o gola o na le enga o tlo feleletša o gola o le sebotho sa ngwana ka baka la gore se se ka go lamolelang ka gare ga mathata a e leng gore o ka gare ga ona gone jwa le ngwanaka tsena sekolo o mongwe o re sekolo ga se ne mogola malome ka kapa ge nka no bona ke bereka na ngwanaka o ya go bereka kae na ngwanaka ke mmereko o mofe o yang go bereka wa be wa tšofalela go wona o sa tšwe sekolong o mongwe o re bo moketekete šibale ba teperekela ka diforong ngwanaka batho ba bereka ba yema wa bona ka kua dipolaseng batho ba bereka ba yema jwale ka nako e wena o emeng ka yona o tlabe o ija eng batho ba o bolang ka bona gore ba bereka ba yema ba na le batswadi ba bona ba sa phela ka kua dipolaseng ge ba ba emiša batswadi ba tšwela pele go reka saka la bopi tšhiwana o tshepile eng tšhiwana o tshepile mang tšhiwana o lla o lebeletše kae ga go bonolo gore kgomo e tipsine ka go latswa namane ye e seng ya yona ngwana tšhiwana sekolo ke sona se tlang go lamolela ngwana tšhiwana e tšwa ka morago ga bakgotsi ka baka la gore ke bona ba dulang ba go dira gore o be awe gore o le kgobala ka mo o dulago tšhiwana e tšwa ka gare ga bagwera ka baka la gore ke bona ba go dirang gore o tekwe jwale ka tšhiwana ke a tseba gore o yona amogela bokgoba bowe ba go swereng ka bona ka molapeng la geno ke bolla ka lapa la mmane la mmamogolo la malome kapa la rakgadi ngwanaka amogela bokgoba bowe ka wona mohlako wowe o a betlega gore o tle o be monna wa nnete kapa mosadi wa nnete wa ka moso nkeke hlale kunjalo go tlo feta na wena o hlokometšego ngwanenu o e leng gore o hlokofetše na ka mokgwa o swereng bana ba ngwanenu ka gona o a tseba gore le wena o ka no tsoga o hlokofetše go sasanang na o a tseba gore o ka no palela ke go tsoga go sasanang ka mokgwa o swereng bana ba ka gona na ke ka mokgwa le wena o ka thabelang ge ba ka swara bana ba gago ge o šetše o hlokofetše nange mme motswadi ka pelo a re aowa ntate ka kapa nka se rate e fela ke ya go botšiša jwale mme motswadi gore ka baka la gore o ka se rate ebile o a tseba gore o ka se rate na nkane o swara bana ba ngwanenu ka tsela yewe na nkane o swara bana ba ngwanenu makgwakgwa ka tsela ye na ka tšatši la poloko o be o kgetha bana ba ke gore o tle o ba die makgoba a lapa la gago mme wa ka ditupu tša motse wa gago di phela di tsetsema na ke matsogo a bana ba gago nang kapa ke matsogo a tšhiwana kapa a tšhiololo nang mme wa ka o dula o ija magobe a go fiša na ke matsogo a bana ba gago kapa ke matsogo a tšhiwana tše tša modimo nang mme wa ka ke ya go botšiša ka mehla le ka matšatši ge bana ba e ba le go fapana ga o nyake taba o no thoma ka go swara ditšhiwana tše tša modimo ka ditsebe wa tseba wa di sotha wa tsaya wa di soba wa tsaya wa di phasola na o ra gore bana ba emelele ke motswadi o mofe ka baka la gore ba gago wena jwale ka motswadi a bona o kgona go ba emelela na bana ba emelele ke mang bana ba emelele ke mang ngwana tšhiwana ke a bušeletša ke re mmetša mare bohloko bo yele teng ga se ya ba kgetho ya mmago gore a hlokofale a go šie o sa le o monnyane
ngwanaka ga ya ba kgetho ya gago gore mmago a hlokofale o sa le o monnyane o sa mo hloka. Ntate ke kgopela gore o be le letswalo mo o robetšeng gona gone jwale ke a tseba gore o hlokofaletše ke mosadi, o dula gabo mosadi wo o dulang le yena kapa o tinyaketše mokutwana. Na serapeng sa mosadi ya gago e sa le o e yaneng la mafelelo, na lapeng la mosadi ya gago wa hlokofetšeng e sa le o e yaneng la mafelelo ntate, na o felleditšeneng go bolela le bana ba le ba mosadi o la hlokofetšeng. Na wa tseba gore bana ba le lekgone le ba tephile strata masogana a tepepa ka bona ga a fetša ba fa di 50 ranta ba fa di 100 ranta. Ga se bophelo bo bo swantšeng bophele ke bana, bophelo bo we motswadi fetoga o tlogele go ba selfish. Ge mosadi wo o dulang le yena a sa nyake bana ba mosadi wo la, tlogela mosadi wo o ye go dula lapeng la mosadi ya gago o lokiše taba tša lapa la gago. Gona mo o leng gona lekgono le o putuka bogobe ba go fiša wa tsa o patlame ka kamoreng o theeleditše seyalemoya o re ka kapa o a bajwa. O bolela nnete ke a bajwa, o bolela nnete nka no be ke bajwa. E fela taba ye ke e bolelang ye boteng ba pelo ya gago motswadi ya ka o a tseba gore ke a rereša, motswadi ya ka o a tseba, ke a tseba gore gone jwale le patlame le re wo o a bajwa o be a nagana re ke ena selo mang. Ga ke selo le a rereša, ga ke selo le a rereša. E fela wena mmane ya bana bokateng ba pelo ya gago o a tseba gore go fihleng ga monna wo bophelong ba monna wo o senyeditše monno dilo tše dintšhi kudu. O mo kgaogantšhitše lelapa la mosadi ya gage wa hlokofetšeng, o mo kgaogantšhitše le bana ba mosadi ya gage wa hlokofetšeng, o te tshwaretše yena o go hlokomela bana, o go godišetša bana, o iša bana ba gago sekolong mola ba gage ba tlala diterata. Bana ba gago mme wa ka ba ja monate mola bana ba mme ola a hlokofetšeng ba phela ga bohloko. Na ge nkebe monna wa se ka tlhokofalela ke mosadi, nkebe o ne le monna wena mme wa ka ke ya go botšiša, ge nkebe go diragale gore monna wo a se ke a hlokofalelwa ke mosadi, na wena nkebe o ne le mosadi nao, nkebe o ne le monna wena le kgono le o tekagela lethabo ka dikeledi tša ditšhiwana, ka dikeledi tša mmago bana ba le a le ka gare ga lebitla. Na o reng o dia jwalo? A ke gane motswadi ya ka o thabile dilo tša gago di sepela gabotse, dilo tša gago di bethabele, bana ba gago ba tsena dikolo, bana ba gago ba monate. Mme wa ka o reng o tekagela lethabo ka dikeledi tša tšhiwana tše? Mme wa ka o reng o tekagela lethabo ka dikeledi tša mosadi wa leng ka gare ga lebitla a palelago ke go tekemela, a palelago ke go emela bana ba gagwe? Bana ba ka ke hlokile botša ke re mathata a ruta motho bohlale. Ge motho a hlaka ke mo a betlegang go ba mosadi kapa monna wa bohlale wa maikarabelo. Tekamogele go ba le kgoba ka lapeng lewe, ga se phošo ya gago gore mmago o hlokofetše a go tlogela o sa le ngwana. Kgotlelela sekolo o kgaogane le majwala ngwanaka, kgotlelela sekolo o kgaogane le ditšhomi, kgotlelela sekolo o kgaogane le masogana le makgarebe. Ke a tseba gore o a hlaka ka molapeng le o dulago ka go lona, e fela ke lebakanyana, ke nakonyana fela. Motswadi ya gago mo a robetšeng gona lebitleng o go lebeletše o a go bona, motswadi ya gago o tlo go lamolela. Dintwa tše o di ilwago ka molapeng leo ba go godišago ka go lona ga di nyake wena, di ka godimo ga magetla a gago. Ntate e ba le letswalo, o hlokofaletše ke motswadi, ke mosadi, a bana ba mosadi wola ba go hloka. Mmane ga ke na taba le wena, mmane ga ke go rapele, ga ke go rapeletše. Yeza nakowe ka letšatši le lengwe e tla be le wena o hlokofetšeng ka baka la gore bana ba o tšwelang pele go ba hlapaola ka mmago bona wa robetšeng, mmago bona o tswaletše wa gage molete,
le wena wa gago o sa go emetse tswela pele go laola le go ja ga monate bana ba mme wo a hlokofetšego e leng yena mosadi ya monna wo le kgonne o tipsenang ka yena le tlo go hlabela mmane ga ke na taba le wena tswela pele o tekagele le thabo ka dikeledi tša tšhiwana tšewe le tlo go hlabela ga ke monate ka wena ebile ga ke go rapele ga ke go rapeletše e kwa monate nako e sa go dumelela bana ba ga ba te kgethela gore le kgono le ba be ba fetogile ditšhiwana mmago bona a hlokofetše o hloka letswalo o hloka go tseba kapa go gopola gore o motho wa mme le wena o belege go sa o ka no tsoga o hlokofetše bana ba ba gago ba tle ba hlaka jwale ka ba o ba hlakišang ka ge mmago bona a hlokofetše ke a leboga tšhiwana mmetša mare a bohloko a boyeleteng tšhiwana mmetša mare a bohloko boyeleteng a go tlo loka se segolo ke gore o kgotlelele sekolo o nyalane le dibuka ngwanaka mošimane a ka se go tšwele mogola ngwaninyana a ka se go tšwele mogola megokgo ye o e tšhollang bošego le mosegare o te kwa o ka re o a hlaka e ka se go tšwele mogola go nagana go tepolaya ga se sephetho sa maleba sephetho sa maleba ke gore o kgotlelele go ba le kgoba la ka molapeng la mmane yago modimo o tlo go lamolela modimo o tlo go phadimišetša bophelo ke a leboga ba go rogile tlou tša baroka balli ba rena ba go rogile mpotšiše nna ke lebogile sefela sa ka se felela gona fa ge e ka ba ke tsene ka gare ga malapa a bommane ke ba gatile dikgontse ke re seatla godimo ga se sengwe ka baka la gore batho ba phela maphelo a go ganana le nnete ye ba e tsebang gore ke yona ye e leng nnete ebile ga ba swanela go e phela ntate o ntshwarele mmane o ntshwarele ngwana tšhiwana a go tlo loka a ke a leboga motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ke dipotšiša gore na ka gore motho go swana le koko zotwa o a goroga ka December koko zotwa o a goroga ka December banna bohlokaina ba ka banna ba tlo trafega mara ke sho gore go ne le o mongwe o ba mmetlang gone jwale ka kua tlong tša baroka gore e tle ebe yena a tlo lwang le ditokološi a tlo lwang le dinoga a tlo lwang le dilo tše ka moka ga tšona motheletši nkompotšiše ke ya go rapela nkompotše gore na ke ne le bomang ka mo nke o no mpotšiša motheletši gore ke ne le bomang banna ke na le mmago maseana le papa go maseana ebile o logile ko mo ka o nana le kgono batho ba molimo na le ka ena mma go maseana banna ebile wa tlowa ma le mogala ba gago o kerile wa tseba wa phadima bana nna re a leboga batho ba molimo re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM banna ke na le mma go maseana ka mo ke na le papa go maseana le a gopola gore ke ba ileng ba fitla gona mo lane go lapetšentše kgolombo gwa šogwa thari mo e leng gore ka kua ga bomma go maseana e be e se ka sepoko e se ka noga jwale tlou tša baroka o ile a re mathata a gatle mo ke a rwale magetleng a ka nnete ba ile ba tšeiwa ba fiwa tlou tša baroka tlou tša baroka ga lebelela ka kua ga ya bona gabotse gore koko zotwa le koko thandi ke batho ba e leng gore ba ka kgona mmago maseana le papa go maseana jwale ba gona mo motheletši wa motse community radio aowa ba tlowa batho ba modimo wa tsa le a ba batho ba kgatliša lena papa go maseana le kae wa rra wa re gona mane ke a leboga nke o ntumedišetše mokgekolo wa geno ka mo mmago maseana le gona wa re gona
nko bušetse ka mo go tatago Maseana ka mo warra le ile la tla mo pitšeng tše kgolo mathata a le ka ga bomme mathata a le ka ga bomma go Maseana go iwa godimo lefase ya be e le gore le a botswa gore le fitlhile plekeng ya maleba Professor Moremi o tlo le thuša ka mokgwa le thušang ka gona man ge ke le lebeletše ke bona diphetogo kudu ke bona le kgahliša go tloga mola la tloga mo pitšeng tše kgolo mo le be le gare le kry-a thušo go tšwa ka mola tlong tša baroka ka fale le swaregile jwang ntate ka kapere ke thome pele ka go dumeša batheletše ko gae ke be ke lebega le sebaka se mfileng sona ke befiša le tate Moremi ka moka a ke tsebe ke thome ke reng I'm speechless gore a ke tsebe ke thome kae because ne ke sa kgole nna re nka tla mo ka tle ka ba bopake le nna ka tshwana le batho ba bangwe re tsamaile ra fitlha ga Moremi ba re amogela ka matsogo a borutho la kopa le Austhandi le Auzotwa ba re phetha ditaelo ka mokgwa re phethelang ka teng awa re sa tshwa le mathomong re fodile gore a ke tsena manjo a mantši re fodile merwale le re tshwere re imela gore ko bona fodile ntate ka kapa gore a ke tsebe gore ke reng o fodile ke a leboga ke a leboga gore ke a leboga le prof gore ke a leboga bophelo bo gona ka Moremi bophelo bo gona ka Moremi kore wa re netefaletša gore go tšwa boteng ba pelo ya gago o tloga o leboga batlou tša baroka ka tema e ba e kgathilego kudu bophelong ba gago ba kgathile tema e kgolo thata gore ke leboga thata gore ya ke tse gore ke reng nke o ye ka mo go mmago Maseana ka fa wa tseba ke no le botšiša mara ke a le bona gore le fodile wa tsa le a phadima wa tsa le a tsetsema mmago Maseana ngwanešo o ile wa tla mo wa tseba le lla ka mathata ka kua gae bophelo bo le boima kudu mo e leng gore no di be di sa sepele gabotse o ka reng go batheletši ba Motse Community Radio le go Professor Moremi e šita le motho mang le mang wa go theleditšego gone jwale ke dumedišeng tate ka kapa le tate Moremi a re ke tše ka re fitlha ga tate Moremi ba nkamogela gabotse ka diatla tša borutho le nna ke ka gara ke be ke tlile ka raga a mathata a ba leng ka kua gae wala ka kua gae re na le boroko gone bale le a robala ra robala ene le mama le ene o na le boroko le nna ke leboga ke fodile o fodile ke fodile wa tseba re a leboga ke bona Kokozotwa mo ke bona le Kokothandi e le go bao e le go gore ke bona ba re hlokomeletšego balli ba rena ba batlang mo radiong ga ba fihla ka molagatlou tša baroka wa tseba ke bona ba emaemago le bona Kokozotwa kunjani Thokoza ntate kakapa o right ndikhona kuhle ninjani ndikhona bola ngolosine namhlanje usabuyile kusho ukuthi kuyasebenzeka ngale ngakwaMremi abantu bethu mani uyabahelebha ndicela uqale ndibulise kubalaleli emakhaya ndithokozise kubaba ndithokoza baba ndibulise ukuthi so kuni nonke nilapha e-studio bayancedakala ntate kakapa bayancedakala ene kuba mnandi mangaba ubuselapha umuntu aphole agoduka ekhaya ke tlo botšiša potšišo ye ke go botšišitše go yona maloba ya gore abantu laba nani basizako bathola usizo ngale ngakwatlou tša baroka basebenzisana nani kuhle abalwi abanitshiti abakhuluma izinto eziningi ntate kakapa uya ngokuthi umuntu ugula uphethwe kokuphi ukugula njengoba bendike ndatsho nathi sincedwa kuba ubaba uyasifundisa ukuthi sibaphathe njani
abalwetshi Yeah. so sesiya-understand ukuthi make so esesimini esiso siyakhona ukuhlala naye phansi mhlambe okanye uyalwa mhlambe okanye afuna ukuphetha zindayela sihlala naye phansi sim-understandise ukuthi akhona uku-understanda ukuthi uzele ntoni apho uzofunani Yeah. fani ma agoduke enjani and usenempilo ngaphandle emlindileyo ke a leboga nke o tlole kopelwana leo ka moleka mo go Kokothandi dumela wena o bonagala o no ba ngwana Yesu wa go se tsebe selo wa moya na fase balwetši ba go tshwenye mane aowa ke rata go dumediša batheletše ka moka ba motse FM le nna ka boka go dumediša thokoza ba aowa balwetši ga ba tshwenye balwetši a kere batla ka malwetši a go fapa-fapana ya motho before o bolela le ene swantse o mo lebelele pele o reacta jwang and then ga a tshwenya go tshwenye yena go tshwenya bolwetši go tshwenya ntwe e leng mo go yena swantse o tseba gore aowa a se yena a tshwenya go tshwenya bolwetši so ge go tshwenya bolwetši go ra gore mo go lena go ba le ntola ya gore re swanetse re lwe le bolwetši bo gore bo se ka tlo bo sa tshwenya mo mothong o swantse o mo lebelele gore go bolela le nna o reacta jwang go mo alafa o reacta jwang gore a re ntwe o e dirang mo go yena ditaelo tše ba rutileng gore re ba fodiše ka tšona ge di lwa le ntwe e leng mo godimo ga gago o tlolwa ka gobane ntwe a enyake go tšwa mo godimo ga gago ga wa sololwa le yena swantse wena o no kgotelela fela go mo alafa mantšu a mafelelo mohlomongwe batheletše ba le theeleditše ko gae le ka reng mo go batho ba e leng gore ba dutše ka gae gone jwale motho o robalwa ke tokološi a bereke a ne monna a ne mosadi ga go ne ntwa ga ge e sepelang gabotse ge a nagana gore nka ya pitšeng tše kgolo ka paka ya ga moremi nto ngwe ya tla mo go yena o re ke tlo sega ke batho le ka reng mo go motho wa mohuta o nna nka mmotsa gore ntho e leng ka motlhaloganyo ya gago ke tokološi a se wena o se ka tšhaba go se gore o ta dipitšeng tša kgolo o ragana gore batho ba tlo kwa taba tša gago ka se thušege wena o tla pitšeng tše kgolo o tlo kry-a thušo batho ba na le mathata ka go fapana o mollo mo dutse le mathata gage mara motho wa ke khukhuna o kry-a thušo wena o dutse o tšhaba gore nna a nka ya pitšeng tše kgolo ba tlo kwa mathata ga ba tlonsega gane ke mo kry-ang thušo o kry-ang bophelo gona ne ke re motho ga a na le mathata a se ka tšhaba go tla pitšeng tše kgolo ke mo a tlo kry-ang pholo a tlo kry-ang thušo batho Kokozotwa amakama ucina kumlaleli ekhaya Ntate Kakapa ndingabaxelela ukuthi mna mabangahlali banyamezele ekhaya bathi mhlawumbe umuntu wathi ndihleli andinamali angeke ndikwazi ukuphakama ndiyofumana uncedo iMCRS ikhona for ukubanceda Ntate Kakapa nobaba so mabaphumele obala nengxaki zabo umuntu angazifihli ingxaki zakhe wonke umuntu ongenangxaki nalo kuhlekayo wena uzobungcono ezakho ingxaki zilungisiwe yena ezakhe zimxakile ukuthi uzozenzani xa ngaba ufuna ukuphila sukoyika omnye umuntu nguwe osokolayo isihlangu sitya wena asityi yena nguwe ongalaliyo nguwe osokoliswa yitokolosho ubusuku nemini nguwe ingxaki zijongene nawe uthola imisebenzi kuvalekile konke yena lo muntu moyikayo yena uyazazi ba yena uphilaphi wena sukoyika umuntu suphila ubomi bakho uphilele omnye umuntu ziphilele ubomi bakho ungabi nandaba noba umuntu uzothini ngawe lwela impilo yakho vuka uzivuthulule ulwela impilo yakho ngiyathokoza Kokozotwa ke leboga Kokothandi mago masiana ke leboga ngwaneshi wa kere tata go masiana ke leboga ke nyaka go nore go lena le tsebeng gore sera ga se khutshi le se ke la re fodile la no dula la relaxa la naba maoto la se pheti ditaelo la se dire selo ga la sepela ruri le no emetse mola le nyaka go bona gore na le ka tsena mo kae jwale le no tswela pele la rapela la tswela pele la pheta ditaelo ge le sa tekwe ga botse ke tloga ke dumela kudu gore di gate tša ga moremi di butswe
ka dinako ka moka ga gone ka mokgwa o ka reng go fitlha kua gore ke nna wa go tswa kua radiong ke ile ka thušega mo jwale ke a makatšega ka 1 2 3 4 ba ka se go gapele ko ntle ba tlo go arametša ba tlo go fa tša go nwa ba go faletša go hlapa bana bešo ke a leboga modimo wa kgotso a le a tšwetšeng pele ke be ke sa leka go bontšha gore modimo ka bo yena wa tseba a no dula a tšwetše pele go šireletša le go fa bao ba nago le maatla a go thuša batho ntle le go ba sotla ntle le go tlotlo ba lebeletše dilo tše dintšhi kudu ka go rialo ke a leboga moroka o gona mo magagiši jwale ka ge ke ile ka bolela gore o gorogile mohlomongwe le yena tabeng ya bana ba gagwe ba e leng gore ba tšwela pele go thuša batho le go alafa batho go ne le ba bangwe ba bo makgolo ba e leng gore ba gona ka kua ga moremi ba hloela go patlama ba hloela go ja ba hloela go hlehla le mekgotha ba hloela go ya kae mohlomongwe ka tlhotlheletšo ye e leng gore ke bolla ka kokozotwa le kokothandi gore ba e dira ba ka kgona go tututa se sengwe mohlomongwe melao ye e leng gore moroka o kgonne go e berekiša gore a e berekiše mo goba ba mo thieletše ba tšwele pele go teneela mmerekong wa bona wa thwaso kapa wa bongaka e le ge ba sa berekele moremi ba berekela badimo ba ga bo bona ba ba kgonneng go ba iša tlou tša baroka moroka ke ya go tamiša ngwanešo a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši ba thieletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ke dumediše tatago Masia le mmago Masia le mmagorena Mmazotwa le mmagorena Mmathandi ke leboga thata malome ka kapa ke leboga le dipotšišo tšeo ba botšišitšeng tšona ene ke rata go gatelela ye nngwe yona malome ka kapa batho ba batlang mo radiong ba ba le mathata ge ba fihla gae di-family di a ba roga gore be le ya kae le re segiša ka batho ke rata go tsebiša batho gore ge motho a šala e tla mo radiong go raya gore lena ese le family le paletše ke go lokiša problem ya gage so e reng gotše le kwa motho a lla ka tšona mo feng support mo feng thego dulang fase le bolele le yena le tsebeng gore le ka mo thuša jwang cause motho o ntšhitše nto e leng gore lena a senke la kgona go ekwa ebile le kgono e kwele ke batho go raya gore ga sanka late phanakwa gore le dule fase le bolele le yena go ne dilo tše dingwe malome ka kapa a di nyake family meeting ngwana ge e le gore o tshwenya ke tokološi a ka se bitše family meeting gore banna ke a hlaka ke tshwenya ke tokološi if o tlile mo radiong o tlo nyaka thušo go moremi o tlile polekeng e right ya gore ke lla ka tokološi ene ke a bolelang ka tšona gore e ya motshwenya ka tšona re thuša le bana ba bang ba leng gae ba sa tsebeng gore ba tshwenya keng ene ge motho a šala e tla mo radiong mmereko wa lena le ba family ke gore le santse le mo support a gone motho a tlang mo radiong go exposa goba go tšea sefane sa family a se gagabiše ka gare ga maraga no batho ba tla mo ba nyaka thušo re ne tatago Masia šule ka mola mogala wa gešo se segolo se ke se bonang go loka o lokile o hloka mmereko magagišo kalafi o di kry-ile monna wa gešo o hloka mmereko o hloka mmereko batho ba go hira magagišo a re thušaneng re fe monno la gešo mmereko a kgone go tla go nyala mosadi wa gage a kgone go ba lelapa la gage so re kgopela gore o e leng gore o ne le space a re founele then re bone re ka mo thuša jwang mmago Masia shu ke ne nneta gore le yena santse a kry-e mmereko gore ba kgone go thušana ka lebaka la gore re phela bophelong bo e leng gore re ne bana ene ba nyaka dijo
so ge batho ba etla mo radiong ba etla go gopela thušo ya se seng se se rileng a re feleng re ba naganela le go ba fa thušo ya go sepelelana mmogo le tabeng ya gore ba kgone go kry-a mebereko ba ba sa bereking. Ene go bo magolo Zotwa o swanetse o sware o tišitše go feta ka mokgwa o berekang ka gona. Magolo Thandi o santse o sware o tišitše go feta ka mokgwa o berekang ka gona. Lebaka ke gore ge le ya thwasong le ya go dithuta ebile le ya go alafa. Gone batho ba bantši ba ileng gore ba tswa thwasong a ba tsebe selo. E se ka lebaka la gore mo gongwe ngaka ga e ba ruti, e le ka lebaka la gore bona ba tšere nako ya thwaso ba e dira ya papadi. Ba re mola ba gorogile ba nyaka go tšea nako ya gae ba e dire nako ya thwaso. Ge motho a le thwasong o swanetse go dithuta tša ka thwasong, ene o swanetse go tšea nako ya gage a dire ntongwe le engwe ye badimo ba mo romileng gore a tle a e dire. Re ne le probleme ya mathwasane a ileng gore ba tla thwasong ge ba fihla thwasong ba nyaka gore ba phele bophelo ba ka ntle gomme ba le ka gare ga thwaso. Thwasong magagešo ya go bose re ya go dithuta go alafa, re ya go dithuta ditaola. Ge o thwasa semoya o wa go dithuta go porofeta, mangelo ya geno a tlotla a tla go hlahle. Badimo ga se bana mo ileng gore ba tlo no tla go wena ba go bona gore o ka gare ga papadi e nngwe kgolo, and then badimo ba ga go expecta gore ba go batamele ba tle ba go fetse wena o di nyakang ka nako wena o nyakang. No, re phasa modimo wa go araba ka nako ye yena a nyakang. Ene badimo ke batho ba bagolo ba tlo araba le dilo tša bošilo. O ile thwasong o kitima le dithabene tše, o kitima le mo ne basadi ka mo wa thwasa ka mo. Badimo ba bapa le tšona dilo tša go swana le tšeo. A se bana merwalo ye re tšeang ke ya bagalabe, e nyaka ge motho a ya go yona a ye ka nnete. Go ne le bana ba ileng gore ba thwasong ba hloka ntwe re bitsang gore ke go experience malwetši a mangwe a ileng gore re gahlana le ona ka mehla. Wa bana ba ba thwasang kua gae ba ileng gore ba bapala, go nna ke re ba bapala ka nako ya bona gobane gone bana ba ba leng thwasong mo e leng gore le molwetši le o motee a tle ka fao. Wena o ka mo o gana go wa motseng, o gana go alafa balwetši, o gana ntongwe le engwe se wena o se nyakang ko go robala le go ja. A o nyako bina, a o nyako dira selo. E re ditoro tšela o bongwe di lora tša mašela, ditoro tšela o bongwe di lora o bina, toro tšela bo di lora o yapa dihlare, toro tšela bo di lora o topa dipheko. E re go fihla thwasong o di latele, then thwaso ga go e tlo loka e tlo ba ga botse. Ene molaetša o mongwe ke nyaka go fa mangaka gešo. Mangaka gešo ke rata go le botša gore a gone motho mo kotsi wa go feta lethwasana. Ge lethwasane le ka re le sa le ka gaga go la apalla ko go rutega wano le lebelela le etswa tsileng, tšatši le di ya go bua o bua re wena. Gapeletša go ruta motho ge motho a sa nyake thuto o bitše bagabo ba tsebe gore ngwana bona a nyake thuto. Gore le go sasa ge molato o etla o re mmamogolo a senke le bitša ka lebaka la motho, rangwane a senke le bitša ka lebaka la motho. Ke ra a re diphekong o re yena o swara ke boroko dipheko a di tsene. Ge re bolela ka taola re bolela ka ntho e leng gore re tlo go ruta yona gantši gore o tlo feleletse o ikwešiše, a re tlo go ruta yona ga tee gore o ikwešiše. A gone gore dipheko a di tsene o le kae. Go o le thwasong ge dipheko di sa tsene nyaka leano ke eng ntho e riang gore dipheko di seke di a tsena go rutiwa tšona. Ge e le gore modimo wa gago a nyake dipheko santse a nyake seporofeto, e tee santse o e dire go dilo tše pedi tše di ka se gane ka mokana ga tšona, unless e le wena o no ba o le sebodu sa hlago. Dipheko a di tsene ya dihlareng aowa mmele ka o no phela o lapile. Go ne dilo tše dingwe, go ne mabaka a mangwe ka gare ga thwaso ga a nyakege. Ene ka gare ga thwaso nakong ye ntši Thandi le Zotwa ke gale ba jile nyoko ba le ka mola gae ba alafa balwetši. Go na le batswadi ba ba senyang bana. Ge ngwana a fetša go ja nyoko ba re kgopelo ra tle gae,
ge ngwana a fitla gae ngwana ba mo apesha ditofi ba mo apesha dilo tše ka moka ngwana o thoma go joina bophelo ba strata mola ngwana a thoma go bapalla ba nyaka go mmuša go nna ke sa tlo ba le nako gore ke santse ke boele morago ke go lokiša bophelo ba ngwanola because ke alafa ke ya pele ngwana ge a jile nyoko batswadi tlogela ngwana a fetse mmereko wa gage phaso nna ke thositše 5 years mara batswadi ba matšatši ya ka lebaka la gore ba jaga botse ge ngwana bona fetša go tšea 6 months a le ka thwasong ba re a tswa tlile ga e re tšo re dutše le ena le o mo rutang gae ka re ngwana o ga ya go tloga mo sentše yo ba ngaka e go alafa batho so a se batho ba bantši ba tlo swanang le Thandi le Zoto le ba bang ba mathasane ka kua gae ba ileng gore le bona ba bereka go ba moetapele wa batho ba go swana le mathasane go boima ene go nyaka kgotlelelo fela batho ba bantši ba ka tšea gore moremu o thabile monnola o eme gabotse o ne mathasana mantši nka ba fa maemo a fo letšatši a go ne wa ka subetšang letšatši a sa le gona mo go setulo se ke se dutšeng ga bjale bontši ba tlo tšhabiša keng ke lebaka la go palela ko go tšea maekarabelo ga o ne mathasana go feta 100 o swanetše o tsebe gore o ka se ba bereke o nnoši swanetše o nyake bathuši ba ileng gore ba tlo go thuša gore mmereko wa batho ba o kgone go tsamaya o be gabotse cause lethwasane le lengwe le lengwe ka gare ga lapa le tlile go rutwa go ya ka tsela ye badimo ba gabo ba nyakang ka gona ge o ka lebelela Zoto wa lebelela Thandi pheta tša bona a di swane o mollo mongwe wa apere pheta tša modimo wa gage di ka swane le tšaka nna ke ne modimo wa ka Thandi o ne modimo wa gage Zoto o ne modimo wa gage mara ba thwasa kae ka go nna tsela ya sedimo kore tsela ya kore leeto la go thwasa la semoya le nyaka motho a le kwešišang a le nyake motho a tlo tlang ka go nganga ka gare gore ye ka se direge ka gaka nna ka gaka re thwasa so no re ya ka modimo wa motho ro nyaka jwang nna ke mohlahli modimo o bolela le ngwana o e leng gore o tlile ka thwasong o mo fa se e leng gore wa senyaka ga a bona ngwana a ria tša nnete Zoto o tlo goroga Eastern Cape ke neng Zoto ke December ya ke tlo gopela ba thieletše mo gore ba tle ba thushe Zoto ka go mo donatela taba ya transport wa go ya gae ene ka lebaka la mmereko wa o berekang malome ka kapa go tlo ba le ba bang ba ileng gore ke nnete ba tlo mo donatela ka nnete why ka lebaka la re o tlile thwasong a itla go bereka mmereko wa badimo a o bereka ka nnete a o bereka ka go teneela ene ke rata go tsebiša batho ba bangwe mona Zoto ke Mxhosa o tlile go thwasa ga moremi mara lebelela shu gona go alafa batho a le ga moremi e ntše le Mxhosa modimo wa gage le Mxhosa ka gare ga thwaso go swana le ka gare ga kereke go ba le mehlobohlobo ya batho o mollo mongwe gona go porofeta ka tsela ye badimo ba gage ba monyakang ka yona thwasong go no nyaka maikemišetšo le gore o tsebe gore o kae ene mo leng gona o tlo dirang ene ga wa tla go dula ka molapeng lewe bophelo ka moka o tlile go ithuta wa tsamaya o wa go alafa batho pele so nna ke rata gore go magolo Zoto le Thandi ba ba le mo le ba bang ba bo magolo ba ileng gore ba bereka ka kua gae ba sware ba tiše ene ke bolela taba ye mehle le mehle malome ka kapa ke re batswadi ba le thwasišang bana ka mola gae ga moremi e re mpele le goroša bana ba lena ka dikgomo le dia mediro e megolo e tlang le tle le bone gore ngwana o mmereko wa gage o wetsa gore le mohlabele kgomo na gone bana ba bangwe o ne gone kwiša re o nka mogoroša ka dikgogo tše pedi o right ka lebaka la gore o tšere nako a re o ile thwasong motho a ile go bapala ge ngwana a ile thwasong a yetše go ja mai matsaka-tsaka bana ba bangwe ge ba alafa wena o ja dijo tše di bose tšatši le lengwe le motswadi ya gage e tla ka kua ga moremi o tlo bona gore ngwana o riang ka mo
ene go kry-a ngwana gago gare ga bana ba ba 10 e le yena nnoši a pallwa ka lebaka la gore go ne tše a di dirang mogoroše ka dikgogo tše pedi le pudi sa tlo ria koša o bitša batho ba bantši o biletša motho e leng gore a ne maikemišetše go mmereko wa gage wa badimo because go goroga ke tšhelete go thwasa ke tšhelete ngwana ga le thwasong o a ja moaparo ke tšhelete ngwana o a hlapa ka thwasong batswadi yemelelang nyakang go tseba gore bana ba lena thwasong ye ba ileng go yona na bana ba lena ba rutiwa na bana ba lena ba sweru ga botse na bana ba lena se ba sietšeng ka mola se le se patelelang le a se bona na ke ne nneta gore motswadi wa Zoto le wa Thandi a ke tshepo re tšatši le lengwe Thandi a ka ra sepetse ba ra thwasa ga botse Zoto a ka ra tsamaile ba ra thwasa ga botse ge ba fihla gae ge ba ka fihla ba seeletša lefase ba tlo alafa batho ba tlo fola gobane ke ntwe ba itsebang taba ya gore motho a re a ka thwasa ga botse e hlola ke taba ye motho o goroga le kgono go sasa go tsena molwetši a tsebe dipheko o botša molwetši o la gore badimo a sebe ba dumela gore ke bereke ge ba gabo ba re wa o raka balwetši gore gape nna moremi o ntswaletše mara ka nako la bana ba rutwa dipheko wena bo gantšha tšhelete ya lapa la geno ebile o kgona gore go bana ba bang ba ba sokolang ka thwasong ka kapa o re no a ke tla le riela jo ge ba enwa jo ko rawa lena le tlo nwa Jacobs so batho ba gobokana go wena o bone gore ba go diba ene ge motho a sa tsebe selo a tsebe selo ge motho mo gorošitša sa tsebe setlhare a se tsebe so se sentša se bolele keng ke gore a wa ke tswaletšwe a ka se re a ke tsebene o re ke tswaletšwe batho ba swanetše ba tipotšiše gore ge o a sa tsebeng kane ba le ba tseba batho ba be ba dula ba ija pitše te ba bina ka nako e te ba rutwa dipheko ka nako e teng batswadi nke malome ka kapatabeng ya go goroša bana a ba tephe nako ya go tšheka bana ba bona pele go njwele ke ne le bana ba santše ba enyokong ka October ke fa batswadi ba bona chance ya gore ba tle ba bone gore bana ba bona ba qualifyela go a nyokong na ke ngwana a sa qualify mmotse straight o le motswadi nna nkere ke a ba botša and then batswadi ba bona ba rawa a no feta tše dingwe o tla no ya pele ke batswadi gape nna ke le moremi ke tlo re motswadi o dumela gore no mphepo tseo e ntše e le gona so batswadi ke ba fa chance gore ba tle gae ba tle ba bone gore bana ba bona ba dira eng le a pataela ka mola ga moremi e tlang le tle le bone se bana ba lena ba se dirang ka moremi ge le se kgotsofalela ebe gona re tlogang maemong a re leng gona re yang go a mangwe a nyoko go tloga mo re gorošang ngwana tlhabela ngwana ka go kgomo o laletše modiro o ngwana o a tsebang ditaola ke rata go tsebiša le batho taba e nngwe še yona malome ka kapa ba e leng gore sa le ba thwasa kgale ka kua ga moremi mo gongwe ba thwasiša ke botate ka nako ela nna re sebe ra thoma mmerekong ge e le gore go ne le se ba nyakang go se tseba ka re bongaka magagešo a boeme bo tswela pele ke kgopela gore batle re ba rute mo ba tlhokang thušo gona a re tlo ba patediša selo no a re tlo ba botšiša gore be ba le kae a batle re ba thuše ba seke ba lla ba dutše ka gae ke a leboga re a leboga prof o tloga o boletše go kwagala ka gore motho mongwe le o mongwe o swanetše a tsebe gore mo a leng gona o tletše go dira eng a ke re gone bjale ke le ka kapa bjale ge ke tla mo ke tloga gae ke re ke ya mmerekong mara ge nkare ge ke fitlha mo ke ka senyake go bereka go ra gore ga ke šaetše bamotsegare ba motse ba ka nontše ba gompea gae ka gore a ke nyake go bereka so ke kgatlhile ke taba ya ge o re batswadi a ba emaemele go bona bana ba bona gore na ba dira eng ene ge motswadi a fitlhile a sa a bona ngwana gage gore ga a fitlha mo ba bangwe ba fitlhileng o swantse a diputše gore na nkane ba kgonne go fitlha mo wa ka o paletšwe
and then a thome go nyaka go tseba rena wa gage ge baki ba dithuta yena o dira eng. Ke ya go leboga Moroka. Ka mola ga Matlala a Lekhwelere right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm koko zoto koko thandi mmago masiana tatago masiana re ya lebogang ke le re emeleng ka mola reception ka fale mmago masiana wa tlowa ma tlhokomele tatago masiana ba tlo go hlasola bjale re ya leboga motheletši wa motse community radio balli ba rena jwale ba tsena jwale ke moka ge ba tsena rena re tlabe re le ka fa re theeleditše tše dingwe tša tše di tšwago ka mola lefatsheng la ga Matlala ra moše bothobela ke tšona tše di latelago tše. Ke a le dumediša babogedi kae kapa kae mo le ka begelo le gona o wa bolelago mo cabinet ke phogolo ya malope a phatlhane ke bolela so legatong la boaparanko bjo mo ga Matlala ra mošego tabakgolo mo ke go tla go bolela ka ngaka ya rena e lego Professor Moremi. Professor Moremi re tsebane le yena mengwaganyane mmalo ya go feta gomme ke motho e leng gore ke motho o bonolo, motho o borutho, motho e leng gore o ka ba le kgopelo efe kapa efe go yena, ke motho mongwe go se felele batho pelo ene ke motho e leng gore o re thuša ka dilo tše ntšhi rena mo ga Matlala ra mošego. Le rena ge re gakanegile ka tše dingwe tša semošate goba ka tša seafrika goba ka tša setšo sa bo rena re pitša yena ke mo re tlang gore mathata a rena a tlang gore rologa gona. Re mo tsebile mabaka a mantšhinyana a go fetileng ene go ne merero e mentšhi ya setšo e leng gore o šetša re phethetše yona. Ke bolela so e le gore batho ba bantšhi ba thušegile gona mo ga Matlala ra mošego ka mogala bja ga Moremi e le go Professor Donald Moremi. Gomme ge re šele re bolela ka Moremi ke nagana gore letšatši le ka be la dikela e le ge re mo gapetša ka ditheto re mo reta gobane ke se a se mo swanetšeng. Dr. Moremi mabaka a mantši a setšo jwale ka ga le tseba gore mo dinageng tša rena tša magoši go ba le mabaka a mangwe a re a phethang ka ngwaga like ka dihla go swana le ge ba re batho ba lesolo re tšena ke yena a kgonang go ba le rena a re etelang pele a phetha taelo tsona tša setšo tše se gabo rena. Ge re ya go bitša pula ke yena wa re thušang ene ebile ka mahlatse re ge re sene go dira seo ge re na le Dr. Moremi nnete modimo le badimo ba re ekwa pula ge re ya gae šele re šetše morago e le pula tše botse tša medupi. Gomme ge ke bolela ka Moremi ka gona mokgwao ke bolela ka motho e leng gore mabaka a mantši gape ke sa fetše go bolela ka yena mabakeng a go swana le ge re mohlomong go ne e se re se nyakang ka mošate ge re nyaka ge re gakanegile somewhere ko gore ka ntle le ge ke bolela ka mošate mabaka a mantši a meago e mentši a setšhaba mo gara mošego go swana le dikolo ditleliniki kapa kae mo e leng go bona go ama setšhaba sa mo ga Matlala ra mošego. Ge re gakanegile re ya ko ra mmitša and wa tla wa re thuša lefelo leo o hwetše le gore morago gore Moremi a fete go lona o hwetše le gore mo bophelo ba ntseng ke shebeshebe bana ge e le gore mohlomong ke taba di kretšhe bana ba kgona go tsena kretšhe ba diketlile
go se ne bothata felo go se ne gore ba ka re bitse ba re mošate re tla ile ke ngwana solo e le ga ka tabege le gore moremi o fetile mo a re thuša re berekela poleke gore e kgone go ba le bophelo bana ba kgone go phela ge e le gore ke kretšheng e ka ba ditleliniki e ka ba diolo e ka ba dikolo bjale ke ka mogolo ke reng mogalabi wa moremi re le mošate a matlela re mošebo re phedišana le yana gabotse ka gona a feleletše ke data goba a le offline rena dula re ena le wena motse community radio station your friend to rely on thobela badudi ba masepala wa selegae wa dr JS Moroka bao ba abelwago metse ke Veltevrede water treatment works ba tsebišwa gore go na le tlhaelelo ya metse ka lebaka la dipompo tša metse tšeo di senyegilego stationeng sa dipompo mafelo ao a tla amegago ke seabuswa ABCDNE ga phahle mogononong a Thabana Ramogeletsane Mthambothini ga Morwe Mabuse Besala ga Makola metse Madiba Matšhiding Marothobolong skimi Matlayetwa Borolo Maphotla Madubaduba Lofantene ya Digwale Ukukhanya Makometsane Amaphanga Mpongo Libangeni Ludin Dihekeng Troya Matimpule Kabete Snotlelo la Maria badudi ba tla tšhelelwa metse ka ditanka tša setšhaba se ka tšea matšatši a lesome masepala o tshepiša gore kabo ya metse e tla boela sekeng ka la di 30 August 2024 masepala o kgopela tshwarelo ka se a se diregago gomme o eletša badudi go boloka metsi Limpopo Community Radio Station Awards 2024. No, with Challenge Way. With the Community Radio Station International Limpopo Community Radio Station Awards 2024. Ukabutela nana wala mamorata la Community Radio Station. Kabumela la jamu 33453. Nomoro hape 33453. SMS ya 150. Ubuda ukabuda kabuhobo. Ubuda la Wana nomoro ye Lili 01 Muza FM. Ubuda la Show 02 Muza FM. Talk Show 03 Muza FM. After the Drag Show 04 Muza FM. Current Affairs Show 05 Muza FM. Weekend Drag Show 06 Muza FM. News Leader 07 Muza FM. Music Compiler 08 Muza FM. Producer 09 Muza FM. Sports Show 10 Muza FM. 10 Muza FM. Muza Station Sisa Mamarato sa MCRS kapasa kategoria Best Community Radio Station. Wari 11 Muza FM. 11 Muza FM. Una wala SMS ya 150 Muza kachika kachika mkono. Nakolela hape 33443 Muza Radio Station. Your friend. a o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong Profesa Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Profesa Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga matlala a Ramošebo kgauswi le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša morena malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, mo telejo mutse community radio gona fa le 96.3 FM metsotso ke masomepedi hlano fela go ikela go area le somete 25 minutes after before the hour 11 o'clock re le boga magare shu tšotletse a di boletše go fa ishita le setšhaba sa ka kua ga matlala Ramošebo bao ba lukametšego ba re ditebogo ke tšeo magagesho a go ya ka kua Tloutša Baroka go ya ka mokgwa ba berekišanago le yena ka gona a hlokometšego setšhaba sa mo a dulago go ne le polelo nngwe re moporofeta ga nka a tumanageng ya gabo e fela Professor Moremi yena wa o tumile ga matlala ebile le mošate wa gona fale o wa mo recognize o wa mo tseba le mebereko ga ge mebotse re ya leboga Moroka a baeng ba rena ke ba gorogile ba
lapa la ka mola ga masoga ba ka mola Almansdrift mo e le gore re bile le bona la bone la beke ya go feta mathata a bona e be e le gore ka kua gae gone le sebata se e leng gore Mokgalabe o robetše a tseba gore ka mogae ka moga go bose sebata se go bonagala se raka batho ka mogae ebile se batla iša ka tšela le tšela morwedi ya koko o tlhokofaletšwe ke ngwana wo e leng gore o tekgamile ka veste ye e leng gore ba ile ge ba mo lebelela ba kry ba sa kgotsofale gabotse ka ge e le gore le mo melaleng mo o be a se a setla ke selo go bontšha gore go be go ne le ntwe e lwang le go mo tšeela bophelo go kwagala gore ngwana wo a tlhokofetšego ka go te tšeela bophelo wo ke ngwana wo e leng gore o etela malome agwe o nyaka tša go ja ka mogae o nyaka ditšhelete jwalo le jwalo le jwalo go a bua gape go a ba le morwa wa koko e leng gore ba re ga a phela gabotse go a bua go a ba le morwedi ya koko o e leng gore ba re ga a dule ka gae ke motho wa go no phela a tšhabile ka gae o tšhentšha di-sim card ga re tsebe rena ga a šalela a tšhaba ke ga a kry-ile lesogana jale a nyaka go tipsina gabotse ka digwara goba ke ge mohlomong a raka ke e nngwe ya tše di leng ka mogae di mo kgapela kua kgole ke moka ge re berile a gare ka yona motheeletši o ka gopola gabotse go bile le melaetša ye e tseneng mo ye e beng e bolelela sese gore sese ke ngwana wo e leng gore ga a le ka gae mokgekolo o mmotša mantšu a bohloko wa mohlapaola wa moomanya ebile go a tšwelela le gore re botšiše bona gore e ka ba ngwana wo ke ngwana wa koko goba ke ngwana wa mang ka mola gae ba tletle ba e fetola šo ena o tle le kgono re ya leboga go na le molwetši show prof o a bajwa ke ngwana wo e leng gore o boletše maloba gore o kgona go fila selo le go se bona ke se sepela ka mogare ga dimpa tša gage jwale ke ba e leng gore re rile ge re bolela le morwedi ya koko a leng makgoweng a ke tsebe wena kwena mmago napile gola wa go rata tsela o kae a tla ena re tla mo founela re tla mo hwetša lokišang di-phone number tša gage mowe lokišang di-phone number wena o mmago aowa re ya leboga kgaetšedi ka go o tlile le kgono gabotse ge go kaloka ya gago le koko then lapa le la koko ka moka ga lona le lokile tše dintšhi ke tša moroka wa di tseba o tlo bereka le tšona gabotse a etla le tšona gabotse le tlo hafolelwa gabotse le tlo ba gabotse moroka a šiba bona ngwanešo ba go rogile be ke no be ke le ka go tšea motheeletše ke mmea kgopolong gore a seke a lebala a gopole gore kana batho ba renago le bona ke ba bafe Thobela a ke go leboge malome ka kapa motheeletši o mmeetše yona gabotse ke ne nneta gore o kwele gabotse koko re ya go leboga o fihlile sesi re ya go leboga o fihlile abuti re ya go leboga le abuti ka mo ngwana la go hlokofala a bolaiwa ka vesta a gamiwa ka veste kwa gago alright nke re thome go tsena ka yona re ko gore taba yela e sepetše jwang kgaetšedi yaka ke nagana gore o no re tšea ka leihlo la kgopolo go thoma ge ba go founela o e tla gae and then wa kry-a seemo se le jwang and then go fitlhela mo ngwana a bolokwang gona ebile ngwana a leetela a bona ke malome ya gwe le ba bangwe Thobela ngwana ka o tlhokofetse ka 2015 ne ke le makgweng by that time and ka founela ke moagišane gore ne ke swantse ke tle modirong the next week yena a deploya before the modiro wa malome wa ka ka ba botsa ka re a ke tle ke mafelela go dikotla ka di 5 ka gore ke tla modirong ka se kgone go tla beke ke be ke tle be ke tlang so ke sa dutse ka boma past 7 to 7 phone ya lla moagišane wa phone gore maki ngwana o tegamile ebile ne ke tswa ka mo spa ka se ka kwešiša gabotse ka latlhela dilo tse ne ke di tshwere mo fase e be le gore ke na le motho wa makala gore wa ke go diregang
ka re ke mate kgamileng a bolela leina ke ngwana moso ka tsamaya ka ya magweng tse ke tlhakatlhakane bjao ka ba botša gore ke tlhagetše ke ntho e so and then ka founela mma wa ka kry le gore a gona gae e be le gore ba mfounela ba re ba tšo lata mane le mmamogolo Senotlelo then ba kgwa ka anghirela koloi ka tloga ka koloi kwa go fihla mo ka kry-ile le gore batho ba tletše lapa and then go maketše gona ka mokgwa e ba ntlhalošetša ba re ngwana šetše ba motšere ka osane frugu ne le Sunday ka osane ba re a go bereko ko mošare wa government ka ya Monday e ke fihla Monday ba mtlhalošetša gore ba kry-ile ngwana a tekgamile ka vest ya gona ke kry-ile gona ko and then ba re ngwana ola ka mokgwa a tekgamileng ka gona o ba tlabile cause of motho ga a tekgama o ne le go titshenya so yena ka mokgola na le sekono a sa direga selo and then ba re ba kry-ile le gore veste e akile molala a ya surrounda molala ke ntho e ba makaditšeng ene maoto a gage a kgwathile mo fase ka gore ne e le ka mo mokhukhung ene ne e le motelelenyana then ka boa e ke boa fela gwa direga gore go phethege tša poloko ra dira tša poloko after poloko ka tšwa ka tsamaya e ke tšwa fela ba ntlhalošetša ba re ngwana o thebotšwe and then ke different churches and then ra boantše re molora gona monna ke ile ka molora a tlile gaka a re mama ke go tlišeditše tšhelete ge ke swantše ke retologe ke mo lebelele wa tšhaba ra mošala morago le bane ke ne le bona re mo kitimiša a tsena ka tsela ya mabitleng a felela gona mo go lokile ngwana wa gago o tekgwageditše e fela disaene ka moka ga tšona tše di hwetšagetšeng mo go yena ga di tsamaišane le tše bahlong ba hwetša ba tekgwageditše Maloba o boletše gore wena o be o le magweng and then koko o be a le phake and then koko le yena o paletše ke go fihla ka pela mo e leng gore ge a fihla le yena o kry-ile ngwana ba šetše ba motšere lelo ra ngwana ga a robala koko o na le ngwana wa mosetsana o e leng gore o phela a tšhabile ka gae okay go ne le ye nngwe ye ke lebetšeng le lebitla lela la gage le a mmakatša from 2015 ke nagana gore motho ga a bolokilwe after e ngwaga lebitla le a wela le a wela so le a saka lela le sa le mmoto o bolokile ka ngwaga mang ka 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ke 9 years so le sa feleletše le sa le mmoto le ge re le hlagolela le ke mmoto so hlagola godimo ga mmoto ke makaditše ke gore ke rile ge ke bona mabitla a leng gore a tlile morago ga gage a sakile la gage a la saka a go netaba ngwanešo as long as le tlile mo pitšeng tše kgolo office ya Professor Moremi ke tlo ba maikarabelo a yona go netefatša gore go ka be go diragalang ka lebitla lewe concern ya rena too much ke go lokiša mathata a leneng lona ka mogae especially ba go se bonane ka leihlo le le botse le mmago wa motshepa mmago e ka ge le mma wa ka ke a motshepa wa motshepa ge go ka tla motho mo go wena go botša re mmago wa seleka o tlo dumela gore o tlo gana a mpotša nna ke se ka mmona ke tlo gana o tlo gana okay wa o sa kwane le mmago e no ba ditaba tša gore sometimes ka mo o ile a mpotša gore go na le selo ka mogae and then selo se ke sona se re qabantšhang ka seke ka mokgolwa nna
go fitlhelela ikono e bile re le mo kore ge re le ka gae o re felela pelo o felela wena ka bana ba ge ka moka okay o re felela pelo ka moka o no kry a kwatile re sa tsebe gore o kwatisitse ke eng nabile rena ra tsamaya re sa nyake gore re dule le ena ge a thoma a omanya nna gantši a ke nyako fetolana le ena ke a tswa ke a tsamaya ke dule sebaka ke sa mmone a sanka a ka tšatši le leng ka fetolana le ena prof e tšeenyana sesi a o kgone go bona gore o mama go wa sokola mmago a le kgone go bona gore ga a robetse wa bolela a le kgone go bona gore mmago ga a robale ra kgona go mmona wa bonala se mmele wa gaeo wa tseba gore ke eng o mme o ne stress le wena o ne stress mme o ne sekgopi le wena o ne sekgopi lapa la geno ga le loke wa le tšhaba le yena wa le tšhaba le ba ba le tšhaba o le ya mmajuiša ngwana o hlokofetše dilo a di a sepedišwa gabotse wa bona mokgekolo o godile ene mokgekolo mo le mong ga a gola o swanetše go thuša ke bana ba gage ene nto le santse le tsebe target e kgolo baloi ba targeta bakgekolo gore ba tšee meriti ya bona ba išomiše dilo tše di feleletse di ba apara ge moloi a tlhokofala dilo tše di santše di tšwe ka mo di ye go dula ka gare ga lapa le lengwe la makgekolo le ge a be a sa rie dilo tše o tlo fetša wela ka gare ga mathata koko bana ba gago ba ka se loke solanka le le ka gare ga tlhakatlhakano e le leng ka gare ga yona o go kgopišitše ka ngwe sesi awa a se ke bile re kgopišana bile re omana ke no re ge ke le ka gae ke re ke ba botša sese ko re felelana pelo rena ka moka a se nna ke felelanang pelo ke nnoši mara ke be ke tepotše ke re mara bana ba ge ke fele ke ba omanya le nna ke sa itire ke sa tseba gore ke tlo re mola ba sepetse ke re bana ba ke fele ke ba omanya kana ba tlo tsamaya ba tsamaye le ruri that's why ke tlile mo Moremi gore re tle re kwane re be peace ke kwane le bana baka a nkgopiša ka selo ke rata taba gore koko le tlile mo o nyaka go kwana o kwane le bana ba gago se morena o tlile jwang gore go be le ngwana wa naganang gore ka mogare ga lapa bana ba bangwe ka mo gare ga lapa a se ba gago go ba ga se ba tate o motele ba a gone ngwana e seng wa ka mogare ga lapa le bona ba ka bolela ngwano a foune maloba ka WhatsApp a re nna ke mmage bile ena o thasisitse a ke tse o thasisitse ka gore o ntlogetse ka bana ba ifo ke ne di gotlane o botse gore ke godile ga ke sa kgona go tlhatswa a ke sa kgona ke nyakile wela mollong o ntlogetse ge nkebe ke be kore gore ke a loya o reng a sa tšee bana ba tsamaya le bona ngwana wo mokaka le wo mokaka le wo mokaka o mongwe bila ga a ne kgate ga gole o ntšetse bona o phela gona koo o aka kwa mafelelo o latelela o lefile malefo difounu tša gage e ke re be ke re ke a mo checka mo founu gantši ga a tseba gore re tshwanetse re tlemo a sa araba dikholo tsa rena le gona bjanong founu wa gae e timile ke ile ke re ke a mo leka ke mo ngaka gage ke man re founele ngaka re bolele le lethwasane la gago ba o gorogile gona re tsebe ga mara a ke re koko o bolela polelo gore ngwana gage o thwasong a ke re o thwasong ke re ena o la ba bolela ka WhatsApp a re ke thwasong re a mo makalela gore thwasong e efe ka gore le malo ba kgodi e fetile ba le mo o tlišitše ngwana mokanyana wa 4 years a ntatlha ka ena a tsamaya gone jale o bolela gore ena o thasitše kae o gorogile kae a thasone o tima difounu ge a re yena o thwasitše o gorogile ngwana o re bolelang ka yena o ne motse wa gage aowa ko monyane o latelelago alright ke le garebe o ne le 4 ya bana o mogolo ko o na le 12 years o mongwe ko o mokaka o mongwe ko o monyane o monyane o ko o na le 4 years
taba ya ngwana o santse re iša le morago jwale ge re ra monyaka ka mo ba re o ka mo bo manskerala koko taba ngwana re santse re iša le morago a tlo kgona gore a be le bana a batliša wena o eba motho e leng gore santse o godiše bana ba gage ge ngwana a go swara ka tsela e go ne le ka mokgo le rena re santseng re mo swara ka gone shemore wankwa kere koko nka leboga mo ka gore ngwana a tlo tsamaya dikgwedi ra se tsebe gore o kae a re ga a bua mo a go fa ngwana a tsamaya dikgwedi a re ga a bua mo a go fa ngwana ngwana a ka se ye thosong a bua mo wena wa se tsebe gore o tlo thosa ka ya le botsa re yena ke ngaka a thome go tsamaya sala tsamaya kgale before ngwana ka tlo tlhokofala a tsamaya sebaka ra monyaka nna le mama ka ra mo kry-a Seaboswa a le ka mo motseng ebile ba re o dirile miscarriage gona ka mo motseng ka moo a changitše leine ba sa mmitše ka leina la rena re tsebang ka lona a tipitša Lebo a botsitše batho bao ba ka mo gore yena o tlhokofaletšwe ke mmage re ile re tsena ka mo ba re makale re re maišo ba makala ba re mmage o mofeng ka gore Lebo o tlhokofaletšwe ke batswadi ra ra se Lebo motho ke Jwane ka mo o be a ile lesoganeng matla a di go arabanna so le go nwa le mo a le gona o sa ile lesoganeng ka mo lona leo la ngaka leo la ngaka sa le ra gore re monyaka a tlo timela ka COVID ka nakola ya COVID a tsamaile le bana ba gwe ba bararo bifatlo ba lo ra re monyaka ra mo kry-a le gore o ne dula le ngaka ye ya mo fihla ra tšea ra kry-a le gore bana ba fihle ge ba lla ra tšea bana ba ra boa le bona ke mo re mošileng gona gona bjano ga a tlo boa o builana le ngwana wa bo 4 years a mošia le koko a tsamaya and then ge le motlogela kua ngakeng ngaka le mošaile ka mantšwa gore re ile ra be ra le maphodiseng re paleletse ko kry-a thuso re ile maphodiseng ra kry-a thuso a ke le botseng o tlo re diba ngwana a re mmeeleng ka mothoko lankwa a re mmeeleng ka mothoko re tlo mo phethela ditaelo re tiketletše yena o tla ba a boa gae ka gore le gongwa la gona a kere yena sa gage eno ba go tsamaya lena le santse le moša le morago le be le monyakele maphodisa ma-social worker le lle ka taba bana ba gage koko ntle le taba ngwano a sepeletšeng ruri ka mo gae o ile wa ya ma-social workeng wa go ba botsa ka tshwaro e ngwano a go swarang ka yona gape le gone jale ga a tlo lahla ngwano ke tswa ma-social workeng e ke file a tla le kgate ya ngwana ya tleliniki ga e gona napile nna ka masotšoloke manthara ba re ya tleliniki mantirela ba ya tleliniki tleliniking ba re ya go ja etabiti ka ya maphodiseng e fitla mo tleliniking ra mo neela mengwaga ra re o ne le 2 maloba ga e tla kgwedi ela e fetile o tla le kgate ya ngwana o na le 4 kgate e re ngwana o ne le ya o ne le 4 ya e swereng o re na le 4 ya ka o ne le 2 a kere ba ntirela ge ntshe ya gore ngwano a kry-e kgate ya go ya tleliniking napile ga a fitlha mola kgathela ya pokeraga o tlile le kgathe ya ngwana ya straight a o ye o monyakela motempe ke a tsamaya ke a senotlele modirong e ke tso bo ke kry-e motho la sepedi beg le gona jale ke ga tlo founela ko wa bana koko bana ba bang ka mo gae ba ne letello ba bangwe ba ba loile ba bangwe ba ria ka bomo wankwa go dilo tše tharo tše re santse re tsebe re ngwano ka mogare ga lapa o raka keng semaka ke gore a se yena a nnoša tšhaba lelapa le a bute o boletše maloba a re thaba ka ntle ka mogare ga lapa le re palela ke go dula ba re wena koko o tsamaya metse o tsamaya o tsena ka mo o etswa o tsena ka mo o etswa o tsena ka mo o etswa e le yena go ba ka kwa ga botse a bute ke nnete nka tsena ka mo a tswa a ntšhile le bana baka ke tsena ka mo ke mo go rarela ya gore se ke la tlhole ntšhala morago
le bone koko gore o ne phoso. Okay. O robala ka gae everyday koko? Ke robala le bana ba ba 4. Gape o mongwe o ne tshwale phuese, o mongwe o na le 8, o mongwe o na le o tlile le o mongwe gape ke tla robala ka ikare bana tšiba. Ke mang wa tlo go nnela ntho ngwana le. E le gore bo papa go bana ba ba kae sese? Aowa. Ngwana ko gae na nyetswe. Na nyetswe. O nyetswe Malebitse. Malebitse. Ha ke ka. A tlo nyalwa ka ntle before o wa bo 4. O nyetse ka bana ba ka ngwana mo wana dira ba ga ke kana ba 2. Bana ba rata gona ko ba rata le ena o ba mo kreileng ka ena. Ba tlabile ke maitshwaro a ngwana ko gae. Ka o rile re monyaka le bona ba tšea bana ba re bona ba šala le bana. Go ile wa ira gore mo la ba tlogelane yena le yena monnae. Wa ira gore ba boelane a yo dula kwa yena ngwana a nshalang ka morago a dule le bana ba gagwe. Ba ile ba re ba sa robetse o phuthetse bana dibeke ka masa a shule o tšhabile. O ile kae? O ile go yona ngake a tšhabetseng go yona go nijwane. Wa mo file ngwana wa bone. Ha bua gae o buile a irang a tlo a busa yena ngwana wa bone a boela morago. Go ntwa le so o ile gona mo mogala bua gagwe. O boetse gona mo. And then a sengela tšea maikarabelo go bolela le ngaka gore marangaka gape motho wa re ga ka ntšha a sa tla gae ene o re fa bothata. Motho le re ile ra tlhakana le yena lona ka tsatsi le re ileng ra lata bana ba bararo ba lona nako a ba tsereng ba le Malebitse. Ke motho e le re anya ko ukwa selo or maybe a ka ba a mo dirile ka mogomong a ona wa tsebang ka re ha le ka mo jarateng ka mo ke motho mo no phela a dutsiso a dire selo a touch selo a be a tlhapi gore o no nna stelo ka re ke motho ka re ke setloutlwana gore ke eng gore o ka se mo utlwisise o shokisa o ka re ka re mo adoptile ka mogae. Ge a le go mogala wa gagwe wa ngaka wa thaba ke yona ntho re sa itsebeng ka gore as long as a ya o ra gore e bjago ka gore gape monna ka se dule le mosadi ya go se tlhape e ka se kgonagale eo le ka mogae o terafa nna ke re batho o ka nterafa o ka bana ba bane ke suele ke rie ke apeye ke tlhapiše bana aowa o no rutu o fitlhelela bile a ntesa ke tsamaya a tšhaba mara ka reng ke ba tšhabe ngwana a ne le certificate ngwana a ne certificate go ntšwa le swantse ke tse maikarabelo a gore ke kitime nna ke nyake certificate sa ngwana go a tlile le ena. Alright, mara koko e re bontšha re ngwana o ka bo yena a right ee ka gore la mathomo re ile ga Moremi re tlile ko go lena la mathomo ee ke tlile le ena le ile la hlalosa gore o tlo boa a re ga a boa le motse le motlise ke badimo o ile a boa ka tsatsi le leng kile ra tla re kry ile gore a se gale kile ra kry ile gore shetse le lata ene bile a rena transporto letsatsi la subela go ko sa re boele morago e re boela morago a tsea nako o tšhabile gape nke be le motlogele ku lena le tsamaya jo ba ka se a re nna bile le mo a ke šale go ne nto nngwe koko ge re lebeletše molwetši a re ko ka yena a re ko ka molwetši ge motho o mbona re ka mo a sala ga botse a re ko ka yena re alafa bolwetši motho a fola a ba ga botse a tla kgona bona re nto re beng re dira go yena be re sa mo gobatše. That's why ke ile ka le botša ka re o tlo spela ka gore a ke re motho wa kgona mmona re wo ge a ka alafiwa a ka se tlhosa tsamaya ga a ka se alafiwa motho o tlo spelela ruri ge le ne balwetši ba go swana le ba o koko e le bošego kampane le roba le ga Moremi ka gore ka nako ngwe o kere ke tšhaiša ke etla mo radiong
radio ya nyakana kwa radio e fitlhile a la swanele o boela ga e le balwetse robala le balwetse ba kua go ba gone le batho ba ba ka phekolang batho ba balwetse kua gae ke tlo le phetela taelo o tlo boa ga boa le motšiše go nna ge le ka tla llata la betha ke line le robala ga Moremi ge ke tsoga ke bone molwetse ya ka le mo ke kgone go bona gore ke bereka jwang ka ena onkwa ke re koko ke a go kwa Moremi a ke rate gore ngwana gago a phele bophelo bo bo seng right re ka se mokgethele gore a dule le mang mara e re ge ke dutse le ngwana motho ke le ngaka ya setšo ba gabo ba thabe ge ba mpona ke dutse le ena ba gabo ba seke ba lla ke kgopela gore ngaka ge e le gore thieditše radio go ndua le mabapi le tabeng ya mosadi o re bolelang ka ena e leng wa gage ke kgopela gore a motšea a mmuše gae re tle re kgone go mo thuša ka gore o ne bothata e le gore le a loišana ka gae koko awa semobe re tshwenya ke yona nte e leng ka mo gae e rakang bana ba ka ke sa tse gore e sankwantšhe le bana ba ka nto ga botse koko re go dirang nte ya tla le maabane re tlogetse o mongwane ke re be re sene transport e kaone o e tla a tlong a e bona metlheletse le maabane ba ena sogana wa latelelang ko re mo tlogetse nte e ka mo gae ka mo e re tšeela tšhelete Moremi a ke ne selo mo ke a keye a ke ne selo e re tšeela tšhelete a ke ne selo o ka ba botsiša tso a ke ne selo ga ke bereke tšhelete a ka moka ya sepele ke ne mokgopedi ke tlhetla le malapa ke kgopela bogobe ke kgopela sesi a o bereke ka bereke wa e kukwa ka tsa matlhatlha malapa a kgopela bogobe le le gona le ena o no etša ena o no tša nna ke ka mogaka ke ka gae and then a kgopela e be le gore a ke gona mara mmago a ka tlhetla malapa wena o le gagago and then mmago a sene dijo wena o le gagago o ija a mpotse a ke reng ke ba mpotsang ke bongwathela se ke nang le ke theresho a ke dumele gore ge ke nyetse mosadi ba gabo mosadi ya ka santse ba tla ke nna ke le gona ka ge e le gore mosadi wa ka le yena mmaka ga a swanela go hlaka yena a le gona go nyalana se go kgaogantšha difamily go nyalana ke go thušana wa ikwešiša koko goreng o ketima le malapa ngwana a le gona le mokgonyana a le gona o sa ba botse gore wena o swere ke tlala a se a nyalwa gana a re ke nyetse ola o monnyane ke ena ba nyetswe mmalebitsa o wena o no ba o tswile stan ke tlo go botsa Moremi ya nko mpotse koko ngwana wa ka le ena o tlhaka jwale ka nna wa nkwešiša ke o a bereka maratsi be ntse a e berekelang ntho e leng ka kua ga e amile bana ba ka moka ga bona ke ya go bona o a tseba le ge e le gore a dire o a tseba ke ya gagage ke kry bana ba gage ba etle ka ga ka ba baje o a bereka ngwana ga a tse gore o berekelang go ka bona lelapa la gaga ga le tswele pele ntho e leng ka ga ka ke e leng ka mo gona abuti mohlomong a ka hlalosa yena ausi a rena ka o na re lo re botsa gore ha tlile haeso ka first day ha nka robala a tshware ke boroko ka mo lapeng la mohlomong a ka hlalosa tabeo nna ke na le bothata le nna ka motseng wa ka every first day ye ke tlileng ka yona ke tswa magweng a ke robale a ke tshware ke boroko ge ke tlo robala ke ge ke loile gore ke lo kwa motho a mpetha ka tlelapa e be le ke tshwara ke segatelle oro ke re ke a tseba gore nka se robale today e re ke no lebelela TV ke robale mo sofeng go ye ntola e time TV e be e bušele motlhagase ke swara ke segatelle lapa la bolena ga botse le ne sepoko go kitima morithi ya motho ka kua lapeng la bolena
and then go bona Moremi ka gaka ga ke ne le bone le ka dining room le ka kitchen fela ka mo ke robalang gona ke go tetsa kerese why a ke ne le bo a ke ne silo mara koko o riang ka tšhelete ga go koko tlopi banna e sa turi banna ke tlopi e tlo tsogega Moremi a ke ne silo e tlo tsogega ke go tetsa ka ntse mara gape go ka bala dikerese tša kgwedi wa bala tšhelete go reka tlopi o ka šalela ke tšentši koko ntho thapo o shota ka thapo tlopi a ene bothata aowa tlopi a ene bothata thapo abuti no yena na o na lo ba le bone mara le bona nke le tseya nako le nofia ya ke yona ntse re sa utlwisiseng and then ka kamoreng tša lena go diagala a nna ka mo kamoreng ya ka nke ke robala gore o kana wena o phela ga bo le kgarebe la gago nna ke a ke bereke mara ke phela toropong gantši okay mapele abuti go o tlile gae wena o robala kae ge o le ka ga geno gantši ke no robala mo sofeng le wena ka moraga go a ene le bone mara le nagane le beileng kua bana le ka mora tša lena ka moka di sene mabone koko e no ba ile gore le ka seutlwisise se se ya gago le wena a ene le bone a kore o dula ga gage aowa go tlile gae o robala kae ga gage koko ke kgono ya ga gešo ke seke ka ya gaka ge ke tlile ga gešo ke robala kae ga gešo nako ke sa rate go tla ne ke robala le yena ka kamoreng ya gae yona yo ya go tlhoka le nna ne ke tseba ena le bone o le bona le tuka le go ile mma gore koko stene se sa gago se o se kereile e sa le se sempsa nkoise microphone ka mo koko ka ge ba ria ditene mola nna be le metseme ka e sa le sekgwa ke rwalela dikgogo o senyakile ngwaga mang koko ka 2000 and then a gone le bitla mo jarateng bene ba sekgwa mola be le sekgwa rwalela dikgogo a ke tsebe mara be le sekgwa mola koko go o šala o nyaka stene ka 2000 mengwage ka moka bo o dula kae go ne mo o khurugileng gona ke khurugile senotlele why o tšhabile senotlele awa ke no khuruga le monna geso ka no khuruga la tlamola monna geso a sa phela kua senotlelo le sepetšeng a senke la boloka lesea re le bolokile and then maropi a la le tlogileng gona go a tsena batho awa a go tsene mogadibo wa mmane a beele mo o tsene o no le ageletša o no ageletša tsene sela fela a go dule motho ka mo le yena o palela ko go dula ka ko awa ena o dutse ka morago gane ka terata ena ba dutse ka monna ke dutse ka mo o no se ageletša re morwage o tla dula ka ko ge le šala le khuruga le be le napa le tshwenya ke eng e le gapeleditšeng gore le khuruge koko gore ge re khuruga kua senotlele be re sa kwane nna le mmane a monno wa geso re sa kwane re dutse itlosite re le semele re sa kwane lapile rena ra tloga ra tla raga mo be le baka eng awa a no re tshwenya e le mokgekolo a re tshwenya o tlile leng jwang o tlile leng ga o mpheselo a re napile ra thota ra tlama so koko wena jwale ka mong wa lapa ke kwile koko Maloba a re mogala ba gage o robala ntho e ntše e le gona ka molao koko le ile la dira eng go bontšha gore ntho e leng ka mogae ka mo e ya letla ba le e tsebe ka kapa re tsamaile le monna geso re tsamaile re ya mo ke le mo bile ke mogala bola o rileng ntho e tlile le yena ya re tsamaile re ya le yena re ya kae re ya ntho ba no re selo se gona mara ba sa sentse le yena ba sa bonagale a se tseba awa ba sa sentse awa ba no mmotsa ba re o ne le selo ka mo go ne le thokolosi ka mo mara ba sa tsebe ba sa sentse ka mo gare ga ntho a thoma jwale ke ga tlo ba jwa ena bola ke maoto ke a gopola gore thokolosi e tlile le yena alright
le boneng koko gore e tlile le yena tokološi gore e tlile le yena thokološi re botsa ke tsona dingaka ba re wena Masoga thokološi e tlile le wena go e tla ka mo ke tlile ngwe ka re ke robetse ke boletse le maloba ka e bona ke no tshwara ke borokanyana ka e bona e na re time ke nako e mogala ba geso a tlo go berekela gore a tsamaye jwale tokolosi ge le bona mogalabe le bona katse le bona tšhweni wena ke mone le yona gabotse o mokanyana ntane ngwe e kanyana e nyane ya borokgwanyana e mokotswanyana e kanyana yano re ka lebati tshiledi ya kidikitlane koko mogala ba gago ntwe ba re o tlile le yona a tseba gore o iswere goba o tlile le yena o no makala ba makala le yena mara ba re o tlile le yona jwang ba re o tlile le mogala mara le yena ba makala re tsamaya re ya go ke a tseba ba fele ba re wena Masoga ba re pola ke monga ene koko ke nya go kwisha se sengwe mo o tswelele mogalabe ba go botsa o le mo gore ntwe re tla ishang ka mogae e tlile le mogalabo and then ge o dutse le yena o mmotsiša gore ntwe o itse re kae o be a reng awa ke mmotsiša gona kua re le ngakeng ke re Masoga mara ntwe ba re utlile le yona rawa le nna Francina ke a makala gore ntwe mongwe ba nrwešitše yona ke tsebe le yena ba makalle ge o fitlha ka gae ge lebelele ka kamoreng le teketlile bo o sa mmotši ka yona ke mmotsiša gona kua ngakeng go fitlhela le ka kamoreng ke ne le yena ke mmotsiša re makala nna le yena mara koko a ka sebele le bona a ke re ntwe ba re wisha main switch aowa gape ya wisha e tšhuma ditloupa e wishe main switch le nako nngwe bana ba ka a ke re ne ba rata gore ba laga koko a se gona o mongwe wa ka o sekolong jwale a re mama re letse re se ra robala maabane ngwana o monyane a lla a re selo se se tšhwene ntwa go tšhoša so le bolela timo e ba re ba tshuma le bone la founu e le full founu ya gano tshuma e ba re ba tshuma le bone la founu ya gano tshuma mola le gale founu ya tshuma ne go ne le ngwana mongwe monyane na rato di bona mara go ntswala ntwa yang kirikitana koko a e bona ke koko a nnoši goba le o le reng gatla lena a buta le e bone a nna o ya ka nna a ke motho lo phela hae mara wa rra a kere o re o phela makgweng ge o tlile gae o re o robala mo sofeng go o robetse mo sofeng kapa o le ka mo gae o kwa eng o re o bona eng ke no ba ke sa tsebe mara nka nnetse ka re go na le dilo tse dintse a ke tsebe gore di ya ka madi or di ya ka eng mara if mohlomong o le weak or le strong a ke tsebe gore o le weak or o le strong o tla di bona or go iragala mara nna o ya ka nna ke no tseba gore go na le something because re na le gore re tswela ka montlo ya le ka mogosa le ra tlhalosa o kry-a o na le selo ka re ne se ngapa so mo fase koko kore o tloga o rereša ya go tlaba ntwe kore ya ntlaba ka re le gone jale o re mo tlogetseng a latelelang ke wo ke ena jale go ikgone a di bonang motho ola o a goelela bošego a goelele bošego a goelela re mane tla bona e ke fitlha molekeng opa e ka yona a re šiona le maabane ba nthera re itla tla bone e ke ye mola re šie e kae a šiona ene wa tseba moroka ne ke ba le bothata ka gore ntweki e tlogile goba e tentšhitše ripa tše pedi e tsene ka lapeng la sesi ene ka lapeng la sesi e hlola mahu ya tetšeela ngwana sesi o tekgamile go jale wa mona monno a dutse mo gauso le wena monno o a bajwa ene monno ke ga ka se kry thuso ka pela o tlo tlhokofala monno ga ka se kry thuso ya ka pela monno o tlo tlhokofala nta go makatša ka mogare ga lapa lela koko ke gore
bana ba hlokofala bokoko ba sheile bana maropeng o wa ba jo wa reresha malome ka kapa abuti wena gore o se ka robala ka kamoreng ya gago o no kgetha go a sofeng o bo o bone eng e go rakileng ka gare ga kamore nna hantši e ke le ka mo kamoreng ke na le o tshwara ke segateledi more especially ke robetse ke lewane kore ke motho mo o se feel comfortable o robala ka mo kamoreng ke feel gore ke tshwanetse ke robale mo open space so ka mo kamoreng ke na le o tshwara ke segateledi hentle ko ya ka nna ke prefer o robala hae so e be straight ga botse wa bona ke re nyakang o feela comfortable go robetse ga bomsadi he ke robetse ka ntle ke feela comfortable or ke le ko and then go robetse ko di sofeng o kgona go robala go ba still di gatele di no go latelela e no ba ile hore e kitlile hae ke a rata go ba hae mara kana go tse di impele na lore ya hae mara o kre maybe ke dutse o sa feel hore ke be hae gore ke no usha ka re matsatsi a ka no feta ke boele morago mo ke le modeng kuma kgweng o dula le msadi ne ke tsere di piece job ke nna le yena so yena ke ra mmereko plekeng ye nngwe so re dula ka moka mara ge le bereka mogekolo le a mo romela tšhelete e no ba ile hore nna ke tla hae ke be ke tshwara di piece job yes wa tseba le yena o tla go botsa re anke ke tla ke leso so mara re na le go ro ke dutse so re no ba le tlatshinyane nngwe ke sa e utlwise tshwana le maloba before tlotla re bile le polelonyane nngwe ya re no bolela nyana mara ka utlwa re shetse e ba le dikgogagogano ke file o ka re nka no tswa ka tsamaya mara ka re ke motho e le re nyaka thuso pelo nngwe ya re dula o be no o fetse ntho o e tletse magagesho wa tseba go bose go le thuša ge le bolela nnete mara ge le ka le thuša re ka le thuša tše dingwe tša dilo le tšhabo dintšha a le tlo napa le thuša ga gabotse koko wa kwana le ba bogadi ba gago a ba gona ba tlhokoditse nna gabotse ka mo bogadi wa ka be le batšhimane ba babedi ga ke ne mogadi bona be le monna geso le ramogolo a tsona fela ba ke re mogadi bo ke ba mane ya a monna geso ba ba tlhokofetse bana ba gabo ba bo mogala bo wa geno ba kae bana ore bana ba mogala wa geno ke ramogolo go ba ke rangwane aowa ke matswalo ka bana ba babedi ba bašimane be le ba ramogolo e le waka ke wa mafelelo alright lapa la bo mogala bo wa gago le kae aowa le tibetse le thomile go phatlalela le le kae a kere maloba ke boletse gore be ba le Los Ventere le sele motho ke ne le mogaditšong ngaka ena o fa banka nna ke mo o ketse ko wena o rile ngo mmane ke nna mmane o mosadi o mogolo o fa banka alright ene mogala bo boloketse fa banka o boloketse mo dibimo mo gare ga fa banka le almatri fa se gole mo o ko wena o sengwa boloka mogala bene alright o fela we ya go phasa le bitleng la gage wa le tseba lona ke a le tseba alright wena le mmamogolo wa bana a le kwane no le baka eng ka re mogala bo robetse a kere ke boletse le maloba ka re sa le banthaka ka legola mogala ba geso ka ba ke boa a be ile gore napile re tswane ka gore kgale be re ratana mara go no re go pala gore mogala ba a tlhokofala napile setswalle sa fela gona mo koko maloba ke kwele o re ga wa raka ke mogaditšong wa gago o rakile ke bana jwale ke rakile ke bana a ka raka ke mogaditšong ka mara after go be go fela ke ile ka ya mo ditswalleng o tshwanetswalle a nyako mpona le ka ditšwa ke jwale ba re o bolaile monna napile le yena o se re tabela gore o bolaile mara go nthaka ka gore o tswile yena tlogelang ngwana makgopa a teneng a ba re seke a tla mo wa ikutlwisa a be ke boela morago mara after mogala wa geso go be a tlhoba le ge ba apola ba mpotsa nna ke apotse ke nnosi le yena o apotse a nnosi ge wena o apola o nnosi o apotse ke mang koko nna ke apotse ke
ke apotse ke ba o ra ba leloko a wa senke ba itla mara ka segageno wa tseba gore o ga gešo ke apotse ke ba gešo ba ga malome ke apotse ke ba malome ba le a senke ba itla le ya kwana le batho ba ga bolena koko wena le batho ba geno thata go feta le ya kwana go feta koko go ntse le o nyaka gore jale ka ge ke le ngaka ke go thuše ka taba ya nto e leng ka molagae e phiatlang ditloupu e tlholang mathata godimo ga bana ba gago go se kwane ga bana ba gago nka kgopela ke a kgopela papa nko nthuše le ngwane wa tsamaileng nko nthuše o mperekele lapa laka no ngwana mo a sepetseng gona re santse re loge leano la gore a boe re santse re loge leano la gore a boe ene leano la gore a boe santse ngaka a mmotse gore a boele gaya ke re a monyala aowa and then a mmuše ga ya tla phetetša ka gae o tla fela e tla go yena ka go mo etela ka gore motho o kotsi o ka dula le yena mo a fetša a hlokofalela motho o botša ba gaboba wa re ga ke tsebe ka re go njwale ke šo ngaka o thieleditše gore motho ga gabo gabotse ba monyaka wa tseba ga botse fela ka gore letsatsi le ke ileng ra ya re lata bana o tsebile o ka re a ke tse boroboditse ke ma o tsebile gore di etla a tšhaba ka bana ba wa tseba gore re ya monyaka okay abuti wena ka ge koko a sa kwane le ba le balapa le legolo lena le bana ba koko bana ba tate ba papa go lena ba le gona ba lena bana le ya kwana ba fedile bao ba ne ba le babedi ba tlhokofetse o šetse a nno o šetse a le one o ketse gore batho ba go ile ka moka go šetse wena le ba banthakile ka moka ba fedile go šetse ena le ba ba go rakileng ketse ke wena o rileng ba beile lejwa ba beile lejwa lejwa le batho ba bea gore nna go tlo gwa nna ka gore ke bolaile la mesa ba nke ke kwana le bona ba bogadi ke ba le ba mmane a monno ba banyane ba ba le mo senotle ka ge le re batho ba fedile koko ka kua ba feditše ke lejwa le mogadi wa go fedi o robetse le ene a ke ne mogadibo pele ba babedi le banna fela ke rela mogadibo mogaditšong wa gage go fedile bana ba gage ba se ne mošimane bana ba babedi sese nkore ke tle ka re mathata ka mola go wena ke ona a neng le mathata mola e le mathata Professor Mremisho nko batametse microphone ka mo Professor Mremisho ga go kgonagale gore o ka ba kapa wa lebelega ka mogo lebelegang ka gona wa no kry-a mokgekolo a sa je dikgomo o ka se no ba le motse o tetšwetše ka mogo o tetšwetšeng ka gona wa hloka tšwelopele ka lapeng la gago o ka se tlhokofalele ke ngwana o mongwe a ba jwa ka mogo go se ne le ntho e sa tsamayeng ga botse ka kua ga gago Professor Mremisho bolela le yena bolela le Mremi o mo tlhalosetse then o mmotse gore o duma o ka re kapa o duma gore a go thuše ka eng ka mona lapeng la gago sa mathomo ne ke duma o ka re a ka robadiša ngwanola wa ka la mathomo a ka robadiša ngwanola wa ka a mfodišetša ngwana a mpeela motse ola bana ba ka ba tlhakana ba ba right ke ne le ngwana o mongwe o ko sekolo le yena ko kgole kwa ga ke tsebe gore ba tlo mo thuša bjang ka re a ile no o tlo boa December o tsena sekolo kae Mafikeng o ka Mafikeng alright ke ngwanyana okay no ya ngwana wa leng kgole re tlo le thušetša yena Mafikeng ke na le ngwana wa thwasitšeng o Mafikeng nouso ke ne nneta gore ge re ka boledisana ga botse a ka ya go bona ngwana ka leng kua a tswa mo thušantše a le kua ke tlo mmotša gore a dire eng gore a kgone o kry-a thušo ene ke na le first born ya ka e leng gore o ile a re salo a ne pasa
wa sokola ke try-ile go mo direla dipasa gantšintši e ke tsamaya ba re ke sefane sa gabo then ka bolela le ba gabo ba nompea mola bampea mola until now e ke tsamaya gore go ne le ba ba thušang batho ba ba leng gore ba kgona go ya ka di-home affairs ba bolela le bona ka iša dipampiri tšeo tša ngwana di no pala ke motho wa bobedi o a berekang ka batho ba ba soa o thusitše batho ba bantši but ge e le nna di no pala bana ba go ka moka ga bona ba na le dipasa ke ena nnoši wa tsere malome ka kapa ke tlo kgopela eng ne ke tlo no kgopela so ge ba etla go founa mo re kgopela re go no founa motho motee wa home affairs wa ka re botjang gore ge motho ga botse a sene pasa a godile maele a re santšeng re a latele ke ya mafi kore ke kgopelo ya mathomo e re tlweng go e kgopele ya bobedi koko wa lebana letswa a sepapadi letswa ke dihlare tše di hlakaneng tše e leng gore wena o ka se di botse gore di ye kae di laola ko gore mokhu o bolaile ke eng ene ge letswa o le gapeletša go le iša mo lona le sa nyakeng le tlo bua gona ka mogae ge e le gore ke nnete ba berekile letswa ba nagana gore go tla kgwa wena aowa ge o sene seabe mola lebitleng la mogalabe a go ne re o kagwa ene matswa a fapana go ne letswa la go bolaya go na le letswa la go hlokiša motho boroko le ka bolaya ba bangwe wena la go hlokiša boroko e se taba ya gore wena o bolaile e le taba ya gore mogala ba gago o re le ntsošetšang mola le santše le nthobatše batho ba bantši ba bea matswa ge ba fetša go bea matswa ba tswa ba dingakeng ba ruting ba kae ba botša re bana ba bona ba robala ba bua ba suswala dipelo ba re wa re tswa go ngaka a re boditše gore ngwana o tlo robala gontse le ngwana o la robala ba lebetše gore ge re bea letswa polelo ya mathomo re re mokhu tsoga o ye go tenyakela babolai ba gago tsoga o ye go tenyakela babolai ba gago so gore re go ne le kgonagalo e ntšhi ya gore ge o e tswa ka difata o e ya go nyaka polelo e re ngwana ga a robala gontse le ngwana o tepelaile ka vest before ke ya go bereka lebitla la gage ke santse ke nyake go tseba gore na ngwana ke ga a robala ka lebaka la gore o tshwenya ke baloi goba ga a robala ka lebaka la gore letswalela la gage ba mo fileng o sa ya go nyakana le babolai ba gage na le rile letswa le no morobadiša ge ngwana a tepolaile o no mmoloka fela baloi ba kry-a access a go dira thokolosi ka ena ka lebaka la re thokolosi ba e dira ka motho e leng gore a banya ke motho a tlhokofetseng a bajwa o nkwešiša ba nyaka bana ba go tepolaya so koko santse re o tseba re lebitla lela le ne leng a senke wa lebereka wena bitla le koko mola ya bang wena alright re tlo ya go check lapa la bolena a le swane le malapa a mangwe a se lapa le motho ka le welang ka bogodimo ka lebaka la ge le etswa senotlelo ka sontaga ke ya go phekola kgoro ya ga mothwa ya senotlelo ke kgopela go le phekola senotlelo le lena mo medimo wa bolena e leng gona o ka se tšhabe batho gore ba tlo go kwela ditaba medimo ya ga bolena e senotlelo le e tlogetše senotlelo so ge re ya go bina senotlelo re tlo kgona go bolela le medimo wa bolena ka lebaka la re gausu ene go ne go thotha motse go ne gore ngwana a tswe stene re re mo fa lefata lo tsepedi tša di swane go thotha motse wo thothwang le motse wo e leng gore o hlamiwa ka buswa ngwana ka moga o tswa stene a e begiwe go swana ge le tsamaya mo steneng le laetse jwang koko ge le tloga senotlelo le ya mo le dulang gona go njwa le le laetse ka mokgwa mokhutamang
a ra laela ka gore tšhabile le monna that's why ke re medimo a bolena e šetse senotlele kua le leng gona le šetse no ba lena ka bolena emampele koko le tlogile le tšhaba re tšhaba ka dikgogagogano ebile ena mmane a beele mobeele ngaka re tšhaba ka dikgogagogano rano tšea mnotso ra tla ra aga mo a tšea masenke a tla itela tinauso ra tlogela ntloela foru mo kua ra ba ra o e tšea o tlhokofetse ena mokgala ena mmane a rano tla ra aga mola aowa ke ge go tlo hlakahlakana ona malwetse a maso marage re ne le dikgogakgogano tša family and then koko a decide le mogala ba gage gore ba tloge ba tšhaba and then e se ka ba taba gore ba tlogile gabotse ka baka la gore go no ba le dikgogakgogano a gone gore motho a ka tloga a tšhaba malome ka kapa ka baka la go tšhaba ga rena e se gore ko go tšhaba gore le thutile bosigo bosigo ra thutha bosigo ra tšhabile and then ra ya kua ra o molaela ena mmane mara le thuthile re thuthile ke gore boemo gape koko motho o laela ga a sepela go jwaleng ka setšhabe ka tla ka re mola ke tšhabile ka bua ka re ke tlo o laela aowa re no mmotsa fela ke re be re le ka garena le ena a le ka gaga bene motšhabang koko o raro koko o ka dumela gore bagadi ba ga go tlo tshwenye ke motho bereberelegolwa kore ena wa tswa moremi tle ke go botse bere lwela nto e tee nna le ena kore a kere monni wa geso o na le ke ena a nosi abuti a ga a tlhokofetse a kere a re ga a tlo ntšhabagadi ga rena a re o mmaneaga a nyako gore nna ke ka ga lapa le la masoga ke e ka mo a kere ba sene mosimane ena ke e ka mo gagaga ra gana tsona tšeo a beile gore ke tlhakatlhakano a re nix wena itla ka mo gaka ke le aga lapa la moso gore ganne gona moo koko professor moremi o botsitse gore na be le motšhaba a mogekulo a wena be re sa motšhabe gore mo ngwe wa loyane be re no tšhaba dikgogakgogano fela gore wa loya mara le be le tšhabe bošego koko ra teta bošego ra tsamaya go ne ye nngwe e leng gore mara badimo ba tla re botsa yona ka sontaga a wena nna re no gape koko ka se tšhabe bošego ka sontaga wa lalala le sepetse go sa sage motho ga a tsoga a re matlho bo maagelwane ba sepetse be re le kgole le ena be re se raga le ena jale le tšhabang ka re motho o kua koko lena le kua be re elwa papa be go se boseng be le sa le nto a matsogo ma aowa wa bona motse koko o ka se o tšhabe wa loka bona o tšhabile kua bale mo yana kodi bale mo ena ka matlorotloro bale mo goba kua ba le gona le yena mošimanang kirikitlana kua senotlela o ba le gona a ke tee kere mongwe ba le gona senotlela re a dula nako e telile le thuthile ga kae mola ba le lena koko thuthile gabedi ge le šala le tloga senotlelo be le le kae ke gabedi ke thuthile ga raro o thuthile ga raro a thutha gabedi a kere ba le loding ke motse wa mathomo wa o thutha a ya kae a ya senotlelo kua bobedi wa o thutha gongwe ba le o kae o motseng wa boraro le yona gape motse o ka mokgwa o sa tlong o sa dula go raro le yona o tlo o thutha o thutha ke thutha le mang ke sene selo o ya kae mara nke bone maatla nke bo thutha bo tla diabua go ne mogakolo mongwe ka kapa o thuthile ga 7 a re moremi mona bona ke dutse mo ka serobale ka dula mo ka serobale o ra re koko nkebe o ne letseno bo ka o dula motsole o dulang gona go nduale a ke tsebe ka gore ke tsofetse go jwale ke ra go bo sala ga botse ne matla ge bo ne matla bo ka ne matla nke ke tlo thota ya ke tlo ke sepela moremi ke pele ke re mo gongwe gante ke thota le tsona no e ne re kokwa ke re mathata ka gare ga malapa
a kwa ko wena modudi wa gona mollo o retseng rena go ntjwale o no ba re hlalosetša mara a re tsebe magala ona gore a fiša ka kakang wa swa koko a o ne boroko a o lokele ke selo ya mathata o leng ka gare ga ona o ka se no thota fela koko go tla ba le se seng se go gapeletšang ke nagana gore re tšee megala ya e re ba tope bo mahlangu ya ene re kgopela gore malome ka kapa ke kgopela re go foune motho e leng gore o tseba ka home affairs number 1 re nyako lokiša taba pasa ya ngwana wa mma ka sa bobedi ba tle ba fe family e maele ba bulelle mo 0131100601311004007 le gona ka mola ka WhatsApp line le ka gatiša lentšho go 0648582771 batheletše le ya mogetšwe especially mohlomongwe ge re ka hwetša o mote o e leng gore a ka ba le maele a e leng gore a ka re leada gore ngwana wa kgaetšedi a rena mo a kry pasa ka tsela ya mohutamang mohlomongwe a ka thušega 0131100601311004007 yeo e theleditšego ye ka nnete ruri ke mutse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio ke tsama le professor Moremi fa le balli ba nna koko o tshwenya ke kirikitlana ka kua gae ye e leng gore e morakela bana e tšea tšhelete e ba fa mathata MCRS o mo moyeng dumela MCRS thobela le ka eng ka re gona rra lena wa rra aowa wa go sana le nna ke ena o bolela le moseta ka senotlelo ke bolela le mang ka senotlelo moseta ka senotlelo o ntate moseta ka senotlelo tobe kukushu mo o tlogile ka ko go lena a tšhaba jwale di motlabile ka fa jwale ge di motlabile le ba tseba ka tsela mohutamang batho ba motho o ke monyaka ba ba matsoa ke lešu mara ke motsebe o le re ya mosetšha gore e ka ba ke ba bafe eya ke mokgwetse mogala mogekolo kana mogala ba ntate mosete ba re ke veleng a ke mosware a o mosware ne wa matsoa mo be ba le mara o a se kae ba gona o a seng kae ba gona o ene le rupela ka gore le mo kae be le dula saite e feng koko mola senotlela ba re thabaneng saite ya molapalama a se ke motsebe a se ke motsebe ya gape koko wa gana yo jwale be ke nyako thuša oe moseta ke a motseba wa ntseba thata we nna ke sa go tsebe koko nna o ntsebe le nna a o ntsebe mara nna ke a go tseba alright a re tlogele eo o thuse ngwana o wa di-home affairs ngwaneso ngwana home affairs ke nna ke išang batho dipaseng mo senotlele le wena ba ile ba motliša go palela a se ke ba motliša alright ba go theeleditše papa home affairs ke le gore a o ne certificate a o ne selo o ya mo nkileng wa tsena sekolo primary e nkileng wa thoma go yona ba ngwala gore o tlile wa ya sekolong ka ngwaga mang wa diregang ya wa tšea dipampiri tšeo wa ka tsona home affairs nna ke thusitše batho ba bantšhi ka nneng ka nna ka sona strategy se ebile le mokgarabe wa thušega ntate mseta more le tsore ntwa go ngwala mowe nka e nyaka nka e hwetše goba e re ke tšeetše tša gago di-phone number re tle re go founele re ne le go ba le mokgwa wa challenge kudu ya batho ba e le gore ga bane dipasa jwale ka rena re no ba bagaši o kry-e re sa tsebe rena re tla fitlha home affairs ra thoma ka goreng ne home affairs o ka re ke e swere ka diatla ke a e tseba kahle wena ke a rereša ya no ntate msetha
o re motho o ya sekolong se a tseneng go sona se e leng gore ba tlo mo gopola ebile motlhomong batho re ge ba bula buka ya 1975 ba mo hwetša mo ileng wa tsena sekolo information ya gago e ka moka fao le go sa tsebe mengwaga ya gago ya ba tlo go thuša bo tobela orate ntate Moseta re a leboga dumedišetše profo moo thobela ntate Moseta ke kwele gore sontaga o tla moga geso ke tlo ba le lena ka moo gae ka moo ge modimo a ratile ke tlo go bona nka leboga kudu o sekwa ke ra šetse o tsene ka gare ga sakhele o re ntate Moremi ke nna ola wa dipasa wa nkgopola awa re go lebogile monna gešo re a lebogang tate Moseta 18 minutes to 12 o'clock 0131100406013110040 07 MCRS mo moyeng re gona re ra lena re a leboga huni o funi ga nkane batho ba go founa lena mokoko a tšhabileng gona fela nna tate ka kapa ke kgopele go botsisa ka koko a ke tsore e ke ena ke mo tsebang go ba bjang ba sa le ba dula mo loding ya ke kgopele go botsisa koko gore mokgalabe wa gae ge ba thotha senotlelo ba tlile le ena mo loding goba o setse senotlelo na ge ba tloga loding ba ile senotlelo a ba tloga senotlelo ba ya loding mokgalabe wa gae a se go sa leng ba mo thuthisa mo loding mo ka lori nna re tsamaile ka terekere gale a rata ba ka lodi tsamaile ka terekere mola loding ge e thoma lodi ela iria be le nna le metse e be se gona mo gane wena koko o ne o dula o thoma le mo metse be ile meraro le wena wa thoma awa gale re ile ka terekere kua senotlelo funi thobela wo le yena ba go mo thutiša ka lori ya thutiša ke batho ba loding e be e le wa ga masoga e be re wa masoa o ne ba re o tsamaya topa metlhala ya batho mo mabitleng aowa ba re ke mogala ba gago re nkane o kgotsa ga kakana motlho mongwe ke yena ka baka motlho mongwe metlhale ke yona ke dikitlana le sepetse gabotse o a le tsamaišane le yona a botse gore ka ngwaga mang kgaetse diaka se ke galenyana mara ke sa gopola ba be ba sa dule ka mo ke nyako tse gore ba ba sa dule ka bo matshelapatana matshelapata a bebe go se motse e re bula bowe ka mo matshelapata le sekontiri seo be se se gona one bjale se gona mara ke mo matshelapata awa be go se motse ka mo be re rwalela dikgogo ka kapa e bima nna maele ke ba fang ona ke kgopela ntate Moremi anke a ba ise meropeng ba tlhoka meropa thata batho bawe taba ya bona e bima and sa bona ke gore ba ke kgopela gore ba no bolela nnete gore ba kgone no thušega ke senya ke re bjalo ke a leboga re a leboga se se fune 01311004060 013110040 07 ye o itheleditšego ka nnete ruri ke motse community radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96 number 3 FM nna ke nna morwa motšha maubane ke tsama le professor Moremi fa ngaka ya borena ya setšo go tšwa gona ka fa le lefase la ga matla la ramošebo kgauswe le letamo abuti wena o dia bang di ya go tsogela le ka makgarebeng a wo mnate manna da ke bothata bo teng ka makgarebeng o ba e le gore mmereko fela bona o pala mmereko ne o mongwe sho MCRS o mo moyeng tumela o tšhabile o tshwenya ke matogo o gona mmereko wa mohuta ma o enka tle ka bolela nnete a nna ke motho e le gore ke skillful ke itse waterproofing ya touch on and ke na le driver's license kore ke tseba lo tse ditši ya renovation ke tseba kaofela le scotch o kgona go se rufa a seng renovation ya o rulela ya moago fela ne okay all right re a leboga prof ke nagana gore
ke nako ya gore o ka e repapa wa e repapa ke moka wa ba fa le di-phone number o monso wa 07 MCRS thobela le kae re gona ra lena ya le bolela le a le manganye ka mokoso shanguve ka mo ke tloa ke tulong ya Falbank re a leboga wa rra ya mane ka e utlwa taba ya mme o ka mo bo mente e ke gopelang ko bona di teng dilo tse a ba di siang ya especially ko yena mme o ya e teng taba e a e bolelang a iphitlhang okay a bolele nnete yo yotlhe gore go diragalang a ro tsamaya ro supa batho ba bangwe gore batho ba bangwe ba loya taba e tloa e le gona mo go gaufi wena o nagana gore go ka be go diragala mo wa rra ka mmono wa gago nna ka mmono wa ka la bona mogalaga o robetseng o ya le lesia le ba bolokileng kwa go jarateng o motseng wa ba o tshabileng go senotlelo kwa ya ditaba di thoma gona go mongwe a ke itse ntate moremo gore e ka be ya utlwala na ke go kwa ga botse ya taba e gona e thoma gona ka mo gae ka mo wa rra go ya ka mokgo wena o nyakang go bolla ka gona ke nyaka go ikwiša gabotse a ke nyako e naganela gore o ka no be o nyaka goreng o nagana gore ntwe e leng gona ka molapeng la koko e tshwenyang soki ke ama ntwe a ke ka mo mme a yang ka teng e tla le ntato ya ene ntato o tlhokofetse ntse e le teng ya so ka mo e le ka teng me go gopela o tate moremi a tsenelle go gara family okay ya a tsenelle ntate moremi taba yona e tlotswa ya a ro ya go le ra supa mang ra bo ragadi eng kae kae no taba ba tswile ba ya mothong a kere indabila ba tswile ba ya mothong ba fitla mothong ba dilo tse di tlile le ntato o ya so ntato o tlhokofetse no a sa le teng o ba shile le tsona dilo tse o gona mo di sala di sokodisa bona di sala ba thansa bona ka ditlhogo ya ntate moremi thobela ne ke kopa ntate ne ke kopa ke betha letsoko di maleleleng ya tsena ko hara family eo o ba thuse ntate ke tlo tloga ke ba thusha ka mogolo gopelang ka gona ke tlo ba thusha nka leboga thata ntate wa ka thank you re a leboga wa rra koko wa rra ntate ke ka pa ke leboga nako ena o mphileng yona ke go lebogile ngwanesho thank you koko mohlomongwe le bana ba ba ka e araba ge go šita mogala ba gago ba sa tuma jwale ka motho o a kgwathakgwathang o ba tumile ka ba bereka maeneng o ba bereka maeneng ba sa tuma ka selo o ba sa tuma ka selo papa lena o ba tumile kamba ka tle ka tlhalosa papa ka ne le motho mogolo ka thata ne le motho go rata family ya gae ka pelo ya gae yo yotlhe gobane ke ne ka gopola ke ne ke sa le monnyane by then mara ke ne ke kgona go bona gantšhi na rata o phela le nna kore motho ga o mmona gore motho o ka re o tshwenyegile o kgona mmona mo sefatlhego le e leng gore ke motswadi a gago mmona gore o tshwenyegile mo moyeng kore ke gopola ka nako tse di re ne re sa le ba bannyane papa ka nana le koloi mara a re ga e tla ka mo jarateng a e tla ka di-taxi a sa nyako o tla ka mmotoro gae koloi na e šia ko mosading o mogolo okay so o itse a re ka nako tse di nna sa lampotsa re ngwanaka ke mmotsa ke re papa gane koloi ka yana a re ngwanaka ke taba tsa batho ba bagolo tsatsi le leng ke tlo le rekela ya lena koloi okay ka nnete o ile a e reka a e tlisa ka mo jarateng o itse a re tsatsi la fetso tlhogofalang batla ba bomosadi o mogolo ba tle ba e tseya ka first ka mo jarateng dipampiri ne e bitsa ka mogalabe ne e bitsa ka mogalabe o rekile 1400 so since then kore ke motho e leng gore nne o ka re na phela ka go goga go hiwa la utlwisisa kore o mmona gore o tshwenyegile mara kore a rata o bolela re wa tseba hekele ka molapelle ke mo ke feelang o ka re ke ka molapelle la ka mara hekele kwa o ka re ke a fisetso ene ne le motho wa lerato wa sa tlale nagana ba bantši ne ba sa motsebe a tlile tswa mmerekong na felela ka lapeng la gae na sa e medirong or ba bantši ga ba motsebe
kgaitsedi yaka ya mafelelo nkeke wena di go sepelela buang tšaka mo letlhakoreng la botoborose na ona di ntsepelele gabotse sham a di go sepelele gabotse ya o nagana gore e ka ba bothata e le yona ke dikitlana e leng ka mogae e go rakela masogana ya nna ne ke le motho e leng gore ke rata sekolo okay ya and then ke phasitse monate ko matric dilo tša ka di a thoma go šešerekana gona mo ya so batho ba banna ba no tsena ba etswa a gone motho ileng a re wa ntshepiša o tlo phetha ditaelo ka mola ga moremi ka mola ebile aowa le sebara ka tswa gona kua go ntse o le busy go bona o fodile o le gabotse ke moka ba nape ba latlhela di-cv moroka e re phape ngwanešo bo ba fe le taba tša weekend gore kae go diragala eng jwang a ke go leboge ke kgopela re pele ke tsena ditabeng go metsotso mennyane e šetšeng karabo ka eno ba go ba aowa koko gone batho ba ba go bitšang ba go latofatšang ka boloi mo gongwe ba no re koko wa loya o dirang e išekwa go koko seterata sela ba re ke a loya o ba re wa loya ya seterata sela e ba ka bona ngwana nke o tla ka mo ngwana motšentše ba re ke a loya mara ke no phela ka moremi a tswa ke a phela that's why ke tlile mo o ba go bitša moloi ya ba mpitša moloi that's why moremi ke ile ka bola ke pela gore ke ya ka moremi alright koko re ya merupeng merupeng ke duma go gatlhana le wena le mmamogolo wa bana ba gago le ge le sa kwane alright a go tle ba ga bokoko a ba ga koko nka bitša wa ngwanešo wa mafelelo ka gore ba gešo re re nine ka gae ba fedile go šetse yena nka bitša yena ra le yena morupeng alright mare o le mogadibo ke duma gore malefo nko tšee lengwalo le iše go mmamogolo wa koko wa bana ba a ke rata go lokiša ditaba ke ditšhaba ke nyaka nnete e tswelele molaleng le kgone go loka le bega botse abuti wa tseba ke rata o fetisa ntho e nngwe mo a itse le nna tsatsi le lenkile ka no re ke le one ka no tepotsa ka re mara batho ba bantši ba batlo suspecta mmaka ba ntse ba re wa loya mara ka utlwisisa gore mmaka gantši ke mmotsa ke re tlo ya somewhere ke motho e leng gore o rata gore a ke re ke motho e le ra na tšhelete nna gantši o kry-a ke tla ke le matogong mara mpotsa o kry-ile e le yena nkgotla-kgotlang gore ganeng ga re ikwa so ka mo pelong ke nna ke ntse ke diputsisa ke re e ba re mmaka wa tsoga bošego e ka ba motho e leng gore a ka tla nketa pele he re a tswana a tšhabe gore ko re yang ba ka tle ba montsha ba re gape wena koko wa loya le lena le a tseba gore batho ba re mma lena wa loya no a ke re dae ke tsena ka mojarateng o utlwa ba re batho ba re ka mo di-next door ba bangwe ba re bole se si wena wa tseba ke ile ka be ka lata ngwana o mongwe a mongwadile mo Facebook ka mo lata ka bolela buša maikolaganyana ke ile ka be ka lata ngwana o mongwe a mongwadile mo Facebook ka mo lata ka re ntho o e dirang o tla tshwarwa alright a gona molato ya a re no re nako la rena ila okay ke ile ra tla ko go lena mara a ke hopolele sa lela e hlalosa ke ile ra attenda ra ya go Makubiana le yena o e hlalositse Makubiana a re koko batho ba bantši ba re ba loya ene a o loyi ke dilo tse di kitimang ka mojarateng ba bona o kare wa loya no e re ke ye go e nyaka ga botse ka sontaga ke ye go e nyaka ga botse wa tseba ngwanešo ge ba re mmago wa loya nyaka nto gore e tswa kae ge e le gore wa berekišiwa re tloše go yena ga a sa tsebe selo a tsebe selo wa ikwešiša batho ba kgona go loiša motho batho ba kgona go tšea motho ba mmerekiše batho ba kgona go tšea wena ba go berekiše go bolaya motho then ba bue ba re wena
and ge ile re nto we gona ba di musantse ba re botse re bolela re no koko ne bothata then re bolukishe taba e fele a re tswelle prof magage shuka mokibelo ke gona ke a bereka ke tlo tšhaiša ka 1 go na le koša ye ke santseng ke attende Sunday ke koša ya ga motho a ithoma furugu ke tlo ya go bina gona Snotlele go sa gae re phetha ditaelo ba batlang ke gopela ba tsogele furugu ba ba nyakang ditaelo di gona di-product di gona di tlile ke nako ya dipula di etla a re lokishe malapa a rena re tle re kreen taelo ya magadima ba bereketse motse ba tle ba kree ditaelo tša magadima nako e fihlile gore ge batho ba ba fosha magadima a bona a palle ko go tsena difounu tša ga Moremi ke 071 398 1508 or o ka founela 079 170 9862 goba o ka founela 072 133 6761 o tlo kry-a batho go difounu tše ke kgopela gore ge le founile ge le nyaka thušo magagešo bolelang le batho ba ke ba fileng difounu ke ba file ka lebaka la gore nako lena le tlabeleleng nyaka ke busy ke phekola motho and then ge le gana go ba botša gore le nyaka thušo mohutamang a le tlo thušaga gobane le tlo feleletša le se la thušaga ka lebaka la gore nna le nyakang ke busy ke ne molwetšišu o nyaka go bolela le nna ka founu o mpotšiša direction le gore dipheko ga Moremi ke bokae batho ba ke ba fileng difounu ba ne le maekarabelo a gore ba le arabe unless e le gore o shaeditše ke bona batho ba ba founu ke mo ka founelang nna ke lebogile kudu malome ka kapa batho a ba fele ba re latela mo la Facebook ya rena go DR Moremi and then o re followe o bone tše re di dirang magagešo scam di fihlile le tlo jewa ditšhelete batho ba di dirile bongaka Moremi ba le kgopela ditšhelete nto go makatša le ya ba romela ge le fetša go ba romela ke gona le kry-a difounu tša rena le ya re founela le re motho o ntšeetše tšhelete e re pele o romela motho tšhelete o nyake difounu tša rena go swana le ge le fetša ba romela le kry-a difounu nyaka difounu tša office tša rena pele o romela motho tšhelete a ke tšee tšhelete e leng gore ba e romela ka e-wallet dishopong ke ne dibanka tšaka tše e leng gore ke na le tšona ke tša ga Moremi so ge motho a re nsendele e-wallet o mmotse gore monna Moremi na le wena a re tšwane senda ka lebenkeleng le le rileng Moremi a re tšwane ke tseba ga gago ke tla tliša phaseleo ke go lebogile malome ka kapa re a leboga balli ba rena re a leboga Professor Moremi re a leboga motheletše go le gausi mo a re theletše ga le gona ge e le go tšwa go nna ke tšwele tswede yena a kgonang go ba le rena a re etelang pele a phetha taelo tsona tša setšo tše se se ga bo rena ge re ya go bitša pula ke yena wa re thušang ene ebile ka mahlatse re ge re sene go dira seo ge re na le Dr. Moremi nnete modimo le badimo ba re ekwa pula ge re ya gae le re šetše morago e le pula tše botse tša medupi gomme ge ke bolela ka Moremi ka ona mokgwao ke bolela ka motho e leng gore mabaka a mantši gape ke sa fetše go bolela ka yena mabakeng a go swana le ge re mohlomong go ne e se re se nyakang ka mošate ge re nyaka ge re gakanegile somewhere kore ka ntle le ge ke bolela ka mošate mabaka a mantši a meago e mentši a setšhaba mo gare mošego go swana le dikolo ditleliniki ka epakapaka e mo e leng go bona go ama setšhaba sa mo ga matla re mošego ge re gakanegile re ya ko ra mmitše antano wa tla wa re thuša lefelo leo o hwetse le gore moraga gore Moremi a fete go lona o hwetse le gore mo bophelo ba ntseng ke shebeshebe bana ge e le gore mohlomong ke taba dikretšhe bana ba kgona go tsena kretšhe ba diketlile go se ne bothata felo go sene gore ba ka re bitše ba re mošate re tlabile ke ngwana solosolosolosoloso e le ge ka taba ge e le gore Moremi o fetile mo a re thuša re berekela poleke gore e kgone go ba le bophelo bana ba kgone go phela ge e le gore ke kretšheng e ka ba ditleliniki e ka ba diolo e ka ba dikolo bjale ke ka mogolo ke reng mogalabi wa Moremi re le mošate a matlela re mošego re phedišana le yana gabotse ka gona